안녕하세요. 반갑습니다. 자, сайн байцгаана уу? Уулзж байгаа та баяртай байна. 봄이 돼서 좋죠. Хавар болсон гоё байгааз тий. 봄이 돼서 좋지요. Хавар ирээд гоё байгааз тий. 그래요. 계속 겨울만 있다면 우리의 마음도 많이 얼어붙어 있을 텐데 Үргэлжил өвлийн үйлрэл үргэлжилдэг болвол бидний сэтгэл ч гэсэн тийм ээ дагаад их хүүдэн цэвдэг байгаа хаа. 하나님이 봄을 주시고 또 여름도 주시고 가을도 주십니다. Гэхдээ бурхан хаврыг ч өгж байна, зуныг ч өгж байна, бас намрыг ч өгж байна. 이 모든 것이 또한 우리의 믿음 생활과 비슷하다고 생각이 듭니다. Тэгэхээр энэ үйлрлийг аваад үзэж бидний итгэлийн амьдралдаа итгэлтэй адил гэж харж болох нь. 하나님을 알지 못하고 구원받지 못했을 때 우리의 마음은 딱딱한 겨울과 같은 그런 마음이었습니다. Тэгэхээр бурхныг мдээгүй байх үедээ, аврагдаагүй байх тэр цаг үедээ бол бид нэр яг өвлийн хүүдэн өвөлтэй адилхан л сэрүүхэн, цэвдэг, тийм сэтгэлтэй байцгаас. 꽃이 피는 봄이 오고 무성한 여름이 있는 것처럼 За тэгэхээр цэцэг дэлгэрээд хавар ирээд тийм ээ саглагаар үр жимс бэлхэм дүүрэн ургадаг шиг 예수님을 만나서 우리의 마음도 우리의 삶도 그렇게 변했다고 봅니다. Тэгэхээр Есүс эзэнтэй уулзнаар л тийм байсан бидний зүрх сэтгэл за илбэг үр жимстэй бэлхэм дүүрэн үр жимстэй болж өөрчлөгцөн гэж харж байна. 그와 같은 소망을 가진 우리 울란바토르 중앙 형제자매들과 함께 교제할 수 있어서 감사드립니다. Тийм л найдвартай байгаа Улаанбаатар төвч болгоны ахын дүүстэйгээ нөхөрлөх боломж олцсонд үнэхээр их талархаж байна. 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархаж байна. 하나님을 만날 수 있도록 도와주셔서 감사합니다. Бурхан тантай уулзаж чадах боломжийг өгсөнд талархаж байна. 성경을 깨달을 수 있는 지혜를 또한 허락해 주셔서 감사드립니다. Библийг ухаарж ойлгож чадах мэрэгэн ухааныг та өгсөнд талархаж байна. 예수님의 십자가의 소망을 깨닫게 해주심에 더욱 감사드립니다. Эзэн Есүсийн загалмайн учир тэр найдварыг мэдүүлж өгсөнд үнэхээр их талархаж байна. 더욱더 감사한 것은 주님이 함께 하시는 교회 안에 우리가 있게 해주심에 감사드립니다. Үүн дээр нэмээд эзэн хамт байдаг чуулган дотор биднийг байлгаж өгж байгаад үнэхээр их талархаж байна. 마지막 시대에 하나님의 복음의 일꾼으로 살아갈 수 있는 시간도 허락해 주셔서 감사드립니다. Төгсгөлийн цаг үед Бурханы сайн мэдээний ажилчнаар амьдрах боломжийг өгж байгаад талархаж байна. 주님이 작정하신 시간의 때들을 알게 도와주셔서 Эзэн таны тогтоосон тэр цаг үеүүдийг та бидэнд мэдүүлж өгөөд 마지막 우리가 무엇을 위해서 살아가야 되는지를 깨닫게 해주시고 힘쓸 수 있도록 해주심에 감사드립니다. төгсгөл нь бид бүхэн юуны төлөө амьдрах ёстой вэ гэдгээ мэдэж аваад мөн үүнийхээ төлөө хүчээ зарцуулж чадахаар удирдах байгаад талархаж байна. 오늘도 이 말씀 속에서 하나님이 지혜를 주시길 원합니다. Өнөөдөр ч үгээр дамжуулаад та мэрэгэн ухааныг өгөөрэй. 어리석은 마음이 있다면 말씀의 방치로 깨트려 주시고 Зүрх сэтгэлд мунхаглал байгаа бол үгийн алхаар та боталж өгөөрэй. 따라야 될 말씀이 있다면 죽기까지 따른 우리가 되도록 도와주십시오. Дагах ёстой үг байгаа бол амь тавин бид нэр дагаж чадхад туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 창세기 28장입니다. Эхлэл 28 дугаар бүлэг байна. Эхлэл 28-ийн 15 한번 읽어드리겠습니다. За эндээс нэг удаа уншиж өгье. Харагтун би чамтай хамт байж хаанч явсан чамайг хамгаалan чамайг дагуулж энэ нутагт буцааж авчирна. Би чамд амлснаа биелүүлэх хүртэл чамайг орхихгүй гэж айлджээ. 두 번 같이 읽겠습니다. За хоёр удаа дахин давтаж хамтдаа уншицгаая. Харагтун би чамтай хамт байж хаанч явсан чамайг хамгаалan чамайг дагуулж энэ нутагт буцааж авчирна. Би чамд амлснаа биелүүлэх хүртэл чамайг орхихгүй гэж айлджээ. Харагтун би чамтай хамт байж хаанч явсан чамайг хамгаалan чамайг дагуулж энэ нутагт буцааж авчирна. Би чамд амлснаа биелүүлэх хүртэл чамайг орхихгүй гэж айлджээ. 오늘은 끝까지라는 주제로 교제해 보려고 합니다. Өнөөдөр эцээ хүртэл гэсэн сэдвээр хамтдаа нөхөрлөх гэж байна. 끝까지. Эцээ хүртэл.
작은 주제로는 다 이루기까지라는 또 주제로 적어봤어요. Тэгэхээр баг сэдвэр нь болохоор амлснаа биелүүлэх хүртэл гэсэн сэдвэр. 여러분에게 한번 여러분 삶 속에서 어떻게 살아가는지 묻고 싶습니다. За тэгэхээр тийм ээ та бүхэн өөрсдийнхөө амьдралд би юу яаж амьдралаа гэд эргээд хараад асуухыг хүсдэг. 여러분이 인생 속에서 나는 내 인생 끝까지 이루고 싶은 일이 이것이다라고 혹시 정하고 계신 것이 있는지 묻고 싶습니다. За тэгэхээр энэ амьдралдаа тийм ээ эцэг хүртэл тийм ээ би үүндэл хүрээ тийм ээ үүнийг л биелүүлчих юмсан гэж хүсдэг зүйл байгаа бол үүний тань талаар би асуухыг хүсэж байна. 한번 적어보세요. За та бүхэн бичээрэй үүнийхээ талаар. 내가 인생 끝까지 За энэ амьдралынхаа эцэг хүртэл 이루고 싶은 것이 무엇인가? эцэг хүртэл гэхэд биелүүлэхийг хүсэж байгаа зүйл юу байгаа вэ? 한번 적어보세요. Үүнийхээ талаар бичээд үзээрэй. 있을 거예요. За байж л таарна. 물론 뭐 인생 끝까지가 아니더라도 За мэдээж тийм ээ амьдралынхаа эц төгсгөлийг хүртэл биш байсан ч 1년, за 5 1 년, жилдээ 5 жилдээ 10년 10 жилдээ 그 안에 내가 무엇을 이루고 싶다, 어떤 일을 하고 싶다라는 것들이 있을 겁니다. Тэгэхээр энэ цаг хугацаануудад за би ийм зүйлийг хийгээд үүнд хүрээд үүнийг биелүүлэхийг хүсэж байна гэж байгаа зүйл та бүхэнд байгаа бах. 예, 됐습니다. За боллоо. 여러분이 정말 인생 끝까지 하고 싶은 그 일 중에 Тэгэхээр амьдралынхаа эцгийг хүртэл тийм ээ биелүүлэхийг хүсэж байгаа зүйлүүд донд нь 어떤 가치를 부여하고 하고 싶었을 거예요. тэгэхээр ямар нэгэн тийм ээ үн цэнтэй зүйлийг л мэдээж биелүүлж хийхийг хүсэж байгаа байна. 나에게 어떤 가치가 있길래 내가 이걸 꼭 이루고 싶어서 기도 가운데 하고 있을까? Тэгэхээр энэ зүйл маань тийм ээ ямар үн цэнтэй надад яг ямар үн цэнийг өгж байгаа учраас үүний төлөө би залбираад биелүүлэхийг тэгтээ хүсээд явж байна вэ? 어떤 가치가 있기에 Тэгэхээр ямар үн цэнтэй зүйл болоод 사람은 무언가 이루고 싶은 일이 있으면 그 일은 어떤 어려움이 있어도 그걸 극복하며 하려고 합니다. Тэгэхээр хүнд үнэхээр хүсээд биелүүлэхийг хүсэж байгаа зүйл нь байх юм бол ямар ч хэцүү зүйл тулгарсан үүнийг даван туулах гэж тэмцэж оролддог байгаа. 그리고 그 일 때문에 행복합니다. За бас тэр ажлаа хийнгээ тэр хүн аж аргалтай болдог. 많은 방해가 있고 어려운 일이 있어도 그것을 헤쳐 나가면서 힘을 내면서 행복해해요. Тэгэхээр олон тиймээ саад дотгорууд бэрхшээлүүд гарч ирж болох ч гэсэн тэр бүгдийг давъя гэд шийдээд явдаг. Тэр ажлаа хийнгээ аж аргалтай байдаг. 자, 두 번째 질문을 하겠습니다. За хоёр дахь асуултыг нь асууя. 여러분이 그 일을 이루고 싶은 것 때문에 За та бүхэн одоо биелүүлэхийг хүсэж байгаа зүйлдээ 행복하십니까? за биелүүлэхийг хүсэж байгаа зүйлийнхээ учир та бүхэн одоо аж аргалтай байна. 행복하세요? За хүсэж байгаа зүйлийн төлөө аж аргалтай байна уу? 각자 어떤 일이 이루고 싶은지는 모르겠습니다. За хүн бүр дор бүрнээ тийм ээ яг юу хүсэж байж байгааг тийм мэдэхгүй байна. 근데 그게 하나님 보시기에 정말 기쁜 일이었으면 합니다. Гэхдээ бурхныг харахад тийм ээ үнэхээр баяр хөөртэй бурхан баярлахаар зүйл байгаасаа гэж л хүсэж байна. 그리스도인이라면 Тэгэхээр Христэд итгэгч хүн бол 하나님을 그리고 주님을 기쁘게 드리고 싶은 것이 마땅한 겁니다. бурхныг эзнийг баярлуулъя гэдэг сэтгэл уулаасаа байдаг. 하나님은 Бурхан 우리의 영혼을 너무 사랑해서 бурхан бидний сүнсийг үнэхээр их хайрлаад. 우리의 영혼이 너무 귀해서 Тэгэхээр бидний сүнс бурхны хувьд хамгийн үн цэнтэй учраас 자기 소유를 다 팔아 내 영혼을 샀다라고 마태복음 13장에 말씀하고 계셔요. Тэгэхээр өөрийн гих бүхий л зүйлийг тийм ээ зараад худалдаад үүгээрээ бидний сүнсийг худалдан авсан гэж хэлж байгаа. 내 영혼을 구원하기까지 Тэгэхээр миний сүнсийг аврах хүртлээр 하나님은 우리의 구원을 계획하시고
그리고 다 이루기까지 자기의 모든 것을 다 팔아 이루셨어요. Тэгэхээр бидний сүнсийг аврах хүртлээр бурхан анхнаас нь биднийг аврах төлөвлөгөөгч боловсруулад за биднийг аврах хүртлээр бүрэн гүйцэд аврах хүртлээр бүх зүйлийг гүйцэтгэж дуусгасан. 우리는 그런 하나님의 존귀한 존재입니다. Тэгэхээр тэр бурханы хувьд бид нэр ийм л үн цэнтэй хүмүүс байна. 그런 우리가 이 땅에 살아가면서 인생 끝까지 정말 무엇을 이루며 살고 싶을지 궁금합니다. Тэгэхээр бурханы хувьд тийм үн цэнтэй байгаа бид бүхний хувьд энэ амьдралынхаа эцэг хүртэл яг юуг биелүүлж тийм ээ гүйцэхийг хүсэж байна гэдгийг бас сонирхолтой мэдхийг хүсэж байгаа. 오늘은 창세기 28장 야곱의 이야기입니다. За эхлэл 28 дээр энэ Яаковын талаар гарч байгаа. 야곱은 Яаков 장자의 축복을 너무 갖고 싶었어요. Яаков ууган хүүгийн эрхийг үнэхээр их хүсэж байсан. 그리고 아버지로부터의 하나님의 축복도 굉장히 사모했어요. За ааваасаа бас бурханы өгж байгаа өрөөлийг ааваасаа авахыг их хүсэж байсан. 결국 장자의 축복도 형으로부터 받았습니다. За тэгээ эцэст нь ахынхаа ууган хүүгийн эрхийг олж авдаг. 아버지 이삭의 축복도 받았습니다. За Исаакийнх нь өрөөх гээд байгаа өрөөлийг ч Яаков олж авдаг. 드디어 얻을 걸 얻었어요. За тэгэхээр олж авах зүйлүүдээ олоод авчлаа. 얼마나 행복했겠습니까? Тэгэхээр энэ хүн тухайн үедээ хичнээн их жаргалтай байсан байж 근데 таа. 야곱에게 찾아온 것은 뭡니까? Гэхдээ тэр үед Яаковыг юу хайж ирлээ? 형이 Ах нь 죽이려고 하는 거. ах нь алах гэж байсан шүү дээ. 그래서 형을 피해서 이제 도망을 가게 됩니다. За тэгээд тэр үеэс ахуулаад ахаасаа зогтаад болтож явах болсон. 도망가는 중에 이제 광야에서 돌을 베개 삼아 잠을 자게 됩니다. За тэгж зогтож явж байх үедээ цөлд чулуу аваад дэрлээд унтсан баг. 그때 하나님이 꿈에 나타나죠. Тэр үед нь бурхан зүүдэнд нь үзэгдэг тийм ээ. 오늘 읽은 본문입니다. Өнөөдрийн уншсан үнцүүг нь 15절. 15 дугаар ишлэл. 자, 창세기 28장 15절. Эхлэл 28-ийн 15. 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. Би чамтай хамт байж хаанч явсан чамайг хамгаалan чамайг дагуулж энэ нутагт буцааж авчирна. 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라. Би чамд амлснаа биелүүлэх хүртэл чамайг орхихгүй гэж айлджээ. 하나님의 이 놀라운 약속을 받게 돼요. Тэгэхээр бурхны ийм гайхалтай амлалтыг нь Яаков сонсож авч байна. 야곱은 하나님과 하나님 나라를 사모했을 거예요. Тэгэхээр Яаков бол бурхныг санагалзаж хүсэж байсан, бурхны улсыг хүсэж байсан. 장자의 축복도 빼앗고 아버지로부터의 축복도 받았으니까 이제 다 됐다라고 생각을 했을 겁니다. Тэгэхээр ууган хүүгийн эрхийг булаагаад авчихлаа. Эцгээрээ бас өрөөгдчлөө. За бүх юм болчихлоо гэж магадгүй бодож байсан баг. 그런데 위험이 온 거지요. Тэгвэл тэр үед нь тийм ээ аюул занал хийлэл хурж ирж байна. 그런데 그 위험과 함께 또 찾아온 것은 하나님의 약속의 말씀이에요. Тэгвэл тэр аюултай хамт бас юу ирж ийнэ гэвэл бурхны амлалт ирж байна. 내가 너와 함께 하리라. Би чамтай хамт байна. 어디로 가든지 함께 하리라. Хааж явсан хамт байна. 그리고 너를 지키리라. Чамайг хамгаална. 다시 이곳으로 돌아오게 하리라. Бас энэ нутагт эргүүлэн авчирна. 너에게 허락된 것을 다 이루기까지 내가 너를 떠나지 아니하리라. Чамд амлснаа биелүүлэх хүртэл чамайг орхихгүй гэж. 우리가 예수님을 안 뒤에 Бид нэр Есүсийг мэдснээс хойш 여러 가지 말씀들이 여러분에게 위로가 됐을 тэр 거예요. олон төрлийн өгүүдийг сонсоод та бүхний сэтгэл тайвшралыг авч ирсэн баг. 예수님이 죽으시고 부활하시고 승천하시기 전에 Есүс үхээд дахин амьлаад тэнгэр өөд отохоос өмнө 마태복음 28장에 보면 Матай 28 дугаар бүлгээс харвал 내가 너와 항상 함께 있으리라 그랬습니다. би та нартай үргэлж хамт байх болоо гэж хэлсэн баг. 그게 위로가 되는 말씀 아닌가요? Тэгэхээр энэ үг бидний сэтгэлийг тайвшруулдаг гэж үү? 요한복음에 За Иохан номдэр 예수님이 보혜사 성령으로 다시 온다고 약속하셨습니다. Иохан номдэр туслагч ариун сүнс болоод эргэн ирнэ гэж Есүс эзэн хэлсэн. 구원받은 우리에게는 Аврагдсан бидний хувьд 성령으로 예수님이 찾아와 계십니다. Есүс эзэн ариун сүнсээрээ хурж ирээд бидний дотор оршиж байгаа. 그래서 우리와 늘 함께 하시는 거예요. Тэгээд бид нартэй үргэлж хамт байгаа. 함께 하시면서 어떻게 하고 싶을까요? Тэгэхээр хамт байгаа юм чин одоо яахыг хүсэж байгаа бол 어디로 가든지 보호하고 싶은 거예요. хаашаа ч явсан бэ хамгаалахыг хүсэж байна. 우리를 통해서 하나님이 뜻이 이루기까지 항상 우리와 함께 하고 싶은 거예요. Тэгэхээр бид нэр дамжуулаад бурхны хүсэл биелэгдэх хүртэл тэр цаг хүртэл бидэнтэй бурхан үргэлж хамт байхыг хүсэж байна. 그런데
Тэгтэл 그 뜻이 우리가 하고자 하는 것들이 하나님의 뜻과 맞으면 너무나 감사한 거죠. тэгтэл тийм ээ бидний хүсэж байгаа зүйл бурхны тэр хүсэж байгаа зүйлтэй яг адил байх юм бол тэр талархах зүйл. 야곱은 이제 삼촌 라반 집에 가서 20년 동안 살게 됩니다. За Яаков нагцах Лабанид очоод 20 жил амьдардаг. 네 아내를 얻었죠. За дөрөв их нэртэй болдог. 그렇죠? Тийм ээ. 그리고 12자녀를 얻고 오다가 이제 마지막 자녀도 얻게 됩니다. За 12 хүүхэдтэй болцоход тэгээд буцаж явахдаа дахиад нэг хүүхэдтэй болдог. 12아들과 한 딸. 12 хүүхэн, нэг охин. 축복 받았어요, 안 받았어요? Тэгэхээр энэ хүн өрөөгдөж үү, өрөөгдөг вэ нү? 축복 받았어요, 안 받았어요? Энэ хүн өрөөгдсөн үү, өрөөгдөг үү? 야, 12아들이나 얻었다니까요. 12 хүүтэй болсон гэдэг шүү дээ. 한 딸도 Тэгээд 얻었다니까요. нэмээд нэг охинтой болсон байна. 축복 받았잖아요. Тэгэхээр өрөөгцөн гэсэн үг шүү дээ. 그렇죠? Тийм ээ. 몽골은 아들 넷 나면 상을 За 받잖아요. Монголд 4 хүү төрүүлэхэд л тийм ээ. Одон авдаг үстэй. 그렇죠? Тийм ээ. 그런데 12이야. Тэгсэн энд 12 хүү гэж шүү дээ. 고로 어떤 아웃이대. 3 одонтой болсон тийм ээ. 그렇죠? Тийм байгаа ч. 거기에다가 정말 사랑하는 딸도 얻었어요. За тэрэн дээр нэмээд тийм ээ. Үнэхээр хайртай охинтой болж хайрладаг. 근데 하나님은 분명 야곱에게 하나님의 땅으로 돌아가라고 지시하십니다. Гэхдээ Яаковд бурхан маш тодорхой бурхны зааж байгаа газар руу эргээд очио гэж хэлж байгаа. 이 창세기 28장 15절의 약속의 말씀을 듣고 Тэгэхээр энэ 20 Эхлэл 28-ийн 15 дээр гарч байгаа энэ амлалтын үгийг сонсоод 20년이 지난 다음에 다시 하나님이 가나안 땅으로 돌아가라는 그 지시를 받고 돌아가게 되죠. 20 жил өнгөрсний дараа за дахиад энэ үгийн дагуу бурхны буцаад яваарэ Канаан нутг руу буцаад яваарэ гэсэн үгийг нь хүлээж аваад буцаад явдаг. 근데 또 문제가 생깁니다. Тэгтэл дахиад асуудал гарч ирдэг. 어떤 문제입니까? Ямар асуудал хэлээ? 형 에서가 Ах Исав нь 병사들을 데리고 온다는 거예요. хүмүүсийг дагуулад араас нь хурж ирж байна. 형 에서의 죽음을 피해서 도망갔는데 Тэгэхээр ах Исав нь ална гэдэг байгаа учраас зүгтаад явдаг. 20년 지난 후에도 형이 쫓아온다는 그 이야기를 듣고 야곱이 마음이 답답합니다. Тэгтэл тэрнээс нь хойш 20 жил өнгөрсний дараа ахаад л нөгөө ах нь өөрлөө нь ирж байна гэдгийг сонсоод Яаковын сэтгэл тийм ээ маш их давчицсан. 왜 답답할까요? Яагаад давчдаг? 하나님 분명 약속하셨거든요. Бурхан бол амлалтаа хэлчихсэн байгаа. 28장 13절 14절을 보겠습니다. 28-ийн Эхлэл 28-ийн 13 14-ийг харъя. 읽어보죠. Нэг уншицгаая. Тэгтэл үзэгтэн эзэн түүний дээр зогсоод би бол эзэн чиний эцэг Авраамийн бурхан Исаакийн бурхан байна. Чиний хэвтэж байгаа газрыг би чамд болон чиний үр удамд өгнө. Чиний үр удам газрын тоос шиг олон болж баруун зүүн хойд урд зүгт тархна. Чамаар болон чиний үр удмаар газар дэлхийн бүх овог өрөөгдөх болно. 내가 누운 이 땅도 너에게 줄 것이고 Тэгэхээр энд байгаа энэ газрыг чинь хүртэл өгнө. 너와 내 자손에게 줄 것이다. Тэгэхээр үүнийг үр удамд чинь хүртэл өгнө гэж. 내 자손이 땅에 티끌같이 많아질 것이다. Тэгэхээр үр удам чинь газрын тоос шиг олон болно. 그 약속의 말씀을 알고 있었는데 гэж хэлээд байгаа амлалтын үгийг Яаков бол мэдж байгаа. 자기 아내들과 자녀들 때문에 마음이 답답해진 거예요. Тэгтэл эхнэрүүдээсээ хүүхдүүдээсээ болоод сэтгэл нь давчдаж эхэлж байгаа. 창세기 32장을 보겠습니다. Эхлэл 32-аас харъя. 6절 7절입니다. 32-ийн 6 7 읽어드릴게요. уншиж өгье. Элч нар Яаков дээр буцаж ирээд бид таны ах Исав дээр хурч очлоо. Тэрээр тантай уулзахаар 400 хүнийг дагуулan ирж байна гэжээ. Яаков ихэд айн сэтгэлийн дарамтад оров. Тэгээд хамт байсан хүмүүсээ болон хонь өхөр тэмээдээ 2 отог болгон хуваалаа. 예. 에서가 400인의 병사를 데리고 온다는 거예요. За Исав 400 хүнийг дагуулад хурж иж байна гэж. 그래서 야곱이 심히 두렵고 답답했다라고 돼 있습니다. Тэгтэл Яаков ихэд айн сэтгэлийн дарамтад орвоо. 그래서 이제 하나님의 약속의 말씀을 생각해 보는 겁니다. За тэгэхээр бурхны амлсан үгийн талаар бодож ийж байгаа юм. 9절부터 9-дээрээс 12절까지 9-өөс 12. 여기서 한 절 여러 번 읽습니다. Эндээс нэг ишлэл та бүхэн нэг ишлэлгээд ээлжлээд уншия.
Яаков миний өвөг Авраамийн бурхан, миний эцэг Исаакийн бурхан, эзэн минь та надад чи төрсөн нутаг, төрөл төрөстөө буц. Би чамайг өрөөх болно гэж хэлсэн. Миний ах Исавын гараас намайг авраач гэж гуйн залбирч байна. Учир нь тэр хурж ирээд намайг болон эхнэр хүүхдүүдийг минь дайрна гэхээс би айж байна. 하나님의 약속의 말씀은 알고는 있는데 Тэгэхээр бурхны амлалтын үгийг нь мэдээд үйж байна. 그 말씀에 대한 하나님이 지키신다는 확신이 없어요. Тэгтэл тэр амлалтаа бурхан сахиж биелүүлнэ гэсэн бат итгэл байхгүй. 11절에 그랬잖아요. 11 дээр нь гарч байгааз. 에서가 와서 나와 내 처자들을 칠까 겁내민이다 그랬어요. Учир нь тэр хурж ирээд намайг болон эхнэр хүүхдүүдийг минь дайрна гэхээс би айж байна. 하나님의 약속의 말씀은 있는데 Тэгэхээр бурхны амлалтын үг бол нь байгаад байна. 야곱은 하나님이 지켜준다는 확신이 없어요. Тэгтэл тэр үгээс сахиж хамгаалж өгнө гэдэгт нь бат итгэл төрөхгүй байхгүй. 왜 그럴까요? Яагаад тийм байгаад байгаа бол 야곱처럼 살아서 그래요. тэгэхээр Яаков өөрийнхөө амьдрсан учраас тэгж байгаа. 야곱의 이름이 뜻이 자기 뜻대로 산다는 뜻이에요, 사실은. Яаков гэдэг нэрийн утга бол яг үүндээ дураараа амьдрах, өөрийнхөө амьдрах гэсэн үг. 자기의 뜻대로. өөрийн хүслийн дагуу. 자, 우리가 하나님을 알고 구원을 얻은 다음에 Тэр бид нэр бурхныг мэдээж таньж мэдээд аврагдсныхаа дараа 하나님의 뜻이 있고 우리의 뜻이 있습니다. тэгэхээр үүнээс хойш миний хүсэл гэж байна. Бас бурхны хүсэж байгаа зүйл гэж бидэнд бий болдог. 하나님의 계획이 있고 우리 각자의 계획이 있습니다. Бас бурхны төлөвлөж байгаа зүйлч байна. Бидний хүн нэг бүрийн төлөвлөж байгаа зүйлүүд байгаа. 하나님은 Бурхан 우리와 함께 하시고 보호하시고 우리에게 이루고자 하는 뜻이 있어요. тэгэхээр бидэнтэй үргэлж хамт байж биднийг хамгаалж өгөөд бас биелүүлэхийг хүсэж байгаа бурхны хүсэл байна. 우리도 그 마음은 있어요. Тэгэхээр бидэнд ч бас тийм ээ үүнтэй бурхантай адилхан хүсэл байгаа. 그게 성령이 주시는 마음이죠. Тэгэхээр тэр бол ариун сүнсний өгж байгаа хүсэл. 그런데 육신이 주는 마음도 또 있어요. Гэхдээ үүний хажуугаар бас махбодын өгж байгаа хүслүүд байгаа. 내 마음대로 살고 싶어요. Өөрийн дураар амьдрахыг хүсэж байна. 내 마음대로 살고 싶어요. Өөрийн хүслээр амьдрахыг хүсэж байна. 예수님을 Есүсийг 입으로 주라 부르지만 Есүсийг тийм ээ эзэн ингээд хэлж дуудаж байгаа боловч 내 삶 속에서 өөрийн амьдрал дундаа 내 마음 속에서 өөрийнхөө сэтгэлд 꼭 그래야 되나? заавал ингэх ёстой юм уу? 꼭 그래야 되나? Заавал ингэх ёстой юм уу? 때로는 그렇지 않아도 되지 않을까? Тэгэхээр заримдаа ядаж ингэхгүй байж болдгүй юм. 이런 마음이 올라올 때 없죠? Тэгэхээр ийм сэтгэл төрдөг үе байхгүй бах тийм ээ? 없죠? Ийм сэтгэл төрдөг үе байхгүй зү дээ? 없죠? Байхгүй зү дээ? 배가 저도 있어요. За надад ч төрдгөө. 누구나 있을 거예요. Тэгэхээр хүн бүртэл байдаг зүйл байгаа. 그렇죠? Тийм ээ? 그런 마음이 있을 때 어떻게 될까? Тэгэхээр тийм сэтгэл төрөөд байгаад байвал яг бол 이 야곱과 같이 평강이 없어져요. тэгэхээр Яаковтай адилхан амар тайван амгалан байдал гэж байгаа болно. 그래서 여러분들 이름을 하나님이 바꿔주시잖아요. За тиймээс бурхан та бүхний нэрийг өөрчилж өгч байгаа шүү дээ. 그렇죠? Тийм ээ? 저도 제 이름이 있습니다. Тэгэхээр надад миний нэр байна. 부모님이 주신 이름이 있습니다. Эцэг эхийн маань нэрлсэн нэр байна. 그런데 주님이 주신 이름이 있어요. Гэхдээ эзний нэрлсэн нэр надад байгаа. 여러분도 있죠? Тэгэхээр та бүхэн ч байгаа зү дээ. 다 같은 이름이에요. Бүгдээрээ нэг л нэр байна. 그리스도인, Христэд итгэгч, 하나님의 사람. бурхны хүн. 그렇죠? Тийм биз дээ? 같이 한번 말해봅시다. За бүгдээрээ нэг хэлцгээе. 그리스도인, Христэд итгэгч, 하나님의 사람. бурхны хүн. 그러니까 내 옛 부모님이 주신 이름대로만 살아가면 야곱처럼 되는 거예요. Тэгэхээр эцэг эхийнхээ нэрлсэн тэр нэрээр л амьдраад явах юм бол Яаковтай адил байдал төрнө. 하나님은 야곱과 늘 함께하고 싶어요. 보호하고 싶어요. 인도하고 싶어요. 하나님의 뜻이 다 이루기까지 보호하고 인도하시는 거예요. Тэгэхээр бурхан Яаковтай үргэлж хамт байхыг хүсэж байна. Хамт байж өнгө хамгаалангаа өөрийнхөө хүслийг гүйцэлдэх хүртэл биелэл нь Яаковтай хамт байж тэр хүслээ биелүүлж байгаа.
잘 보세요. За хараарай. 아브라함에게도 약속했어요. Авраамд бас амлалтыг өгсөн. 이삭에게도 약속했어요. Исаакт ч амласан. 자, 가나안 땅을 주겠다. Канаан нутгийг өгнө. 자녀를 주겠다. Өр хүүхдүүдтэй 그 болооч өгнө. 후손들이 하늘의 별과 같이 많아질 것이다. Тэгэхээр өр удамчин тийм ээ Тэнгэрийн од мэд олон болно. 근데 아브라함은 약속의 자녀 이삭 한 명 낳았어요. Тэгтэл амлалтын хүү болгож Авраам Исаак гэдэг нэг хүүг төрүүлдэг. 이삭은요. Исаак 쌍둥이 둘 낳고 끝났어요. Исаак бол хоёр ихэр хүү төрүүлсэн. 근데 야곱 때 와서 Тэгтэл Яаков дээр хурж ирээд 12 아들을 하나님이 주신 거예요. 12 хүүгүнийг Яаковд бурхан өгч байна. 얼마나 많이 주셨어요? Тэгэхээр маш их өгсөн байгаа. 그럼 야곱이 어떻게 살아야 돼요? Тэгвэл энэ цаг үед Яаков яаж амьдрах ёстой вэ? 야곱이라는 이름을 버려야 되는데 Яаков гэдэг нэрээ уулна халж хаях ёстой. 20년 동안 그 이름을 버리지 못한 거예요. Тэгтэл 20 жилийн турш Яаков гэдэг нэрээ хайж чадалгүй явсан. 그래서 마음이 답답한 거예요. Тэгсэн учраас л сэтгэл нь үргэлж тийм ээ давчиж байгаа. 자, 20년 동안 하나님의 약속의 말씀을 듣고 살았지만 결정적인 순간에 답답한 거예요. Тэгэхээр 20 жилийн туршил бурхны амлалтын үгийг санаал явж байсан. Тэгтэл эгзэгтэй мөчүүд хүрээд ирэнгүүт бурхны тэр амлалтын үгийг мартчихж байна. 그게 우리 신앙생활에서도 나타납니다. Тэгэхээр бидний итгэлийн амьдрал ч гэсэн ийм дүр төрх харагддаг. 별일 없이 편안할 때는 몰라요. Тэгэхээр ямар нэгэн онц гойд зүйл байхгүй, тайван сайхан яваад байвал бүгдээрээ л явна. 그런데 중요한 큰 사건이 벌어지면 Гэхдээ маш чухал эгзэгтэй мөч тулгараад ирвэл 하나님 나 보호하신다면서요. бурхан минь та хамгаалдаг гэвчтэй. 저 함께 하신다면서요. Та хамт байна гэсэн биз дээ. 하나님이 나를 통해서 이루고자 그 뜻까지 다 이룰 때까지 보호하신다면서요. Та өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлийг надаар дамжуулан биелэх хүртэл та намайг хамгаална гэвчтэй. 그런데 지금 제가 죽게 생겼어요. Тэгтэл яг одоо би энд үхэх гээд байж. 제 처들이 죽게 생겼어요. Одоо эхнэр хүүхдүүд маань үхэх гээд байж. 다 죽게 생겼어요. Бид бүгдээрээ үхэх гээд байж. 하나님 저 답답합니다. Бурхан минь энэ сэтгэл их хэцүү дарамтанд байна. 하나님 뭐라 하실까요? Гэвэл бурхан юу хөл? 내 이름이 무엇이냐? Тэр чамайг хэн гэдэг вэ? Нэр чинь юм бэ? 하나님 천사를 보내서 야곱과 씨름하면서 묻는 거예요. Тэр бурхан тэнгэр элчийг илгээгээд Яаковтай тэр тэнгэр элч баярлдангаа асууж байгаа. 내 이름이 무엇이냐? Тэр чиний нэр хэн бэ? 야곱입니다. Яаков. 32장 27절입니다. 32-ийн 27 байна. 같이 읽어봐요. Унши. Тэгээд тэр хүн чиний нэр хэн бэ гэж асуусанд тэрээр Яаков гэв. 내 뜻대로 내 꾀대로 살고 있습니다. 그런 뜻이에요. Тэгэхээр өөрийн хүслээр өөрийн арга мэхээр амьдарч байна гэсэн үг. 28절 28 дугаар ишлэл 같이 읽어봐요. хамт унши. Тэр хүн үүнээс хойш чамайг Яаков гэхгүй харин Израиль гэж нэрлэх болно. Учир нь чи бурхантай бас хүмүүстэй тэмцэлдэж илүүрэглээ гэв. 다시는 내 이름을 야곱이라 부르지 말고 Үүнээс хойш чамайг Яаков гэхгүй 이스라엘이라 부르라 그랬습니다. Израиль гэж нэрлэх болно. 이스라엘이라는 것은 Израиль гэж байгаа нь 하나님이 통치하신다는 뜻이에요. бурхан хамт байна гэсэн утгатай. 하나님이 통치하신다, 다스리신다. За бурхан захирна гэсэн утгатай. 이제 내 뜻대로가 아니라 Тэгэхээр одоо энэ хүн өөрийн хүслээр биш. 나의 모든 것을 하나님께 맡긴다는 뜻이에요. Өөрийн бүх зүйлийг бурханд даатгаад явна гэдгийг хэлж байна. 야곱이 За Яаков 이스라엘로 바뀐 다음에야 Израиль гэдэг нэрээр нийтээ болж өөрчлөгдөж байж л 자기 생명과 아내들의 생명과 자식들의 생명에 대해서 하나님께 맡기고 나아갑니다. Тэгэхээр өөрийнхөө тал дээр ч өөрт байгаа бүх зүйлийн тал дээр ч бурханд даатгаад явж чадгаар болж байгаа. 하나님께 맡기고 Бурханд даатгаж. 그때 이제 하나님 어떻게 하십니까? Тэгэхээр даатгах үед нь бурхан яах вэ? 형 에서의 마음을 돌려주시고 Ах Исавийн сэтгэлийг эргүүлж өгч байна. 달려와서 동생을 부둥켜 안고 입맞춥니다. Тэгээд гүүж ирээд тийм ээ дүүгээ хурж ирж тэврээд үнсдэг баг. 자, 그 이후에 이제 정말 이스라엘의 삶이 되는 거예요. Тэгэхээр үүнээс хойш л Израиль гэдэг нэрээр амьдрах болж байгаа. 물론 한 번 또 실수한 적이 있어요. Тэгэхээр мэдээж тэр дунд нэг удаа алдсан удаа байгаа. 그래서 딸 디나를 더럽히게 됩니다. За тэгээд охин Дина бозорлогддог. 자, 여러분에게 묻겠습니다. Тэгэхээр асууя би. 내 인생 내가 계획해서 내가 다 책임질 수 있을까요? Тэгэхээр энэ амьдралынхаа бүхий зүйлийг би өөрөө төлөвлөөлөө үүнийхээ хариуцлагыг би бүгдийг нь өөрөө өөрч чадах болов уу? 내 자식 Өөр хүүхд дээр 내가 다 정말 책임질 수 있을까요? өөр хүүхдийн тал дээр би бүх зүйлийг нь хариуцж чадах болов. 할 수가 없어요. Тэгэх боломжгүй байгаа. 그
그 키를 하나님께 맡겨 드릴 때 하나님이 해 주시는 거예요. Тэгэхээр үүнийг бурханд даатгаж үлдээх үед л бурхан өөрөө хариуцж хийдэг. 하나님은 Бурхан 끝까지 우리와 함께 하시고 싶어 하십니다. бурхан эцэг нь хүртэл бидэнтэй хамт байхыг хүсдэг. 끝까지 우리 지키시길 원하십니다. Тэгэхээр эцэг нь хүртэл биднийг хамгааж өгөхийг хүсдэг байна. 그게 하나님이셔요. Тэгэхээр бурхан өөрөө тийм. 하나님은요, Бурхан 이 땅에 있는 인생들에게 энэ дэлхий дээр амьдарж байгаа хүмүүст 하나님을 알든 하나님을 알지 못하든 하나님을 대적하든 대적하지 않든 бурханыг мэддэг ч бай, мэддэггүй ч бай, бурханы эсрэг байдаг ч бай, эсрэг дагдаг ч бай. 하나님은 인간에게 은혜를 베푸시는 하나님이셔요. Бурхан бол бүхийлэг хүн төрлөختөнд нэгүслээ өгдөг бурхан байна. 마태복음 За Матай 5장입니다. 5 дугаар бүлэг. 두친 타오 Матай 5-ын 45 45절 45 읽어드리겠습니다. уншиж өгье. Тэгснээрээ та нар тэнгэр дэх эцгийнхээ хүүхдүүд болно. Учир нь тэрээр муу хүн дээрч, сайн хүн дээрч нараа мандуулж, зөвд дээрч, зөвд бус дээрч бороо оруулдаг юм. 같이 읽어보죠. Хамт уншия. Тэгснээр та нар тэнгэр дэх эцгийнхээ хүүхдүүд болно. Учир нь тэрээр муу хүн дээрч, сайн хүн дээрч нараа мандуулж, зөвд дээрч, зөвд бус дээрч бороо оруулдаг юм. 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추게 하시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려오신다 그랬습니다. Тэр муу хүн дээр, сайн хүн дээрч нараа мандуулж, зөвд дээрч, зөвд бус дээрч бороо оруулдаг гэж. 봄, 여름, 가을, 겨울이 있고 Тэгэхээр хавар, зун, намар өвөл байна. 눈을 내리시고 비를 내리시고 Бороо засыг оруулж байна. 해를 주시고 Нар мандуулж байна. 달을 운행해 주시고 Бас сарыг гаргаж байна. 이 모든 것 하나님의 은혜로 지금 인간들에게 다 주시고 있다라는 거예요. Тэгэхээр энэ бүх зүйл тийм ээ Бурхны нэгүсэл болж л хүн төрлөختөнд өгдөөд байгаа зүйлс. 살아 있는 동안에 Тэгэхээр амьд байх хугацаанд 살아계신 하나님이 이 모든 것을 주고 계시다라는 은혜를 깨닫기를 하나님은 원하시는 겁니다. тэгэхээр амьд байх хугацаанд амьд оршин байдаг Бурхан энэ олон нэгүслүүдийг өгөөд байгаа юм байна штэ гэдгийг нь мэдээсэй гэдгийг хүсдэг байна. 여러분이 구원을 받으시고 Тэгэхээр та бүхэн аврагдаад 인생이 평탄한 경우도 있겠지만 많은 험난한 일도 있는 경우가 있을 거예요. тэгэхээр аварснаас хойш тийм ээ энэ амьдралын шулуун дардан цаг үеуд ч байсан баг бас зовлон бэрхшээлтэй үеуд ч байсан баг. 그리고 한 가지 의문이 생길 때가 있습니다. За тэгээд нэг тийм ээ нэг асуултыг асуухад хүрдэг. 어려움에 있고 또 어려움에 걸려 넘어져서 힘들 때 Тэгэхээр хизүү бэрхшээл тулгарлаа тэр бэрхшээлээ давж чадахгүй өмнө нь сөхрөөд унчглаа. 하나님 Тэр үедээ бурхан минь 나를 떠나 계신 겁니까? 저와 함께 계신 겁니까? та надаас хол байгаа юм уу? Надтай хамт байхгүй байгаа юм уу? 나를 보호하시는 겁니까? 나를 내버려 두시는 겁니까? Та намайг хамгаалаад байж байгаа юм уу? Эсвэл бол та намайг зүгээр хайчихсан юм уу? 그렇게 마음속에서 의문이 들 때가 있을 거예요. гэж тийм ээ сэтгэлд тэгж асуухыг хүснэ. 그때 답을 어떻게 얻고 계십니까? Тэгэхээр тэр цаг үеүддээ яаж хариултыг нь олж авч байна? 그리고 За мөн 구원받지 않은 가족들이 있으실 겁니다. аврагдаагүй гэр бүлийн хүмүүс байгаа. 하나님, Бурхан минь. 이 가족들에게 하나님 지금 은혜를 주고 계십니까? 안 주고 계십니까? Тэгэхээр гэр бүлийн маань энэ хүмүүст та нэгүслийг өгж байна уу? Өгөхгүй байна уу? 의문이 될 때가 있을 거예요. Гэт эргэлзээд өрөх асуулт асуухыг хүснэ Бурханаас. 그때 어떻게 답을 얻습니까? Тэр асуултын хариултыг яаж авч байна? 하나님은 Бурхан 오늘 아침에도 해를 주셨듯이 өнөөдөр өглөө нарыг мандуусантайгаа адил 모든 사람에게 은혜를 아직 주고 계셔요. бүхий л хүмүүст нэгүслийг одоо ч өгсөөр байгаа. 또 За мөн 구원 얻을 기회를 주셔요. аврагдах боломжийг ч өгж байгаа. 하나님은 살아있을 동안 기회를 주시는 거예요. Тэгэхээр амьд байх хугацаанд нь Бурхан боломжийг өгж байгаа. 끝까지 기회를 주시는 거예요. Тэгэхээр эцэг нь хүртэл Бурхан боломжийг өгдөг. 그런데 Гэхдээ 이 땅은 영원히 존재하지 않습니다. энэ газар дэлхий бол мөнхөд оршин тогтнохгүй. 하나님이 작정하신 때가 있고 그 때가 되면 이 땅은 멸망할 겁니다. Тэгэхээр Бурханы тогтоосон цаг гэж байна. Тэр цаг нь хурж ирвэл дэлхий сүрэх болно. 그 전에 Тэгэхээр үүнээс өмнө 우리를 통해서 하나님이 하시고자 하는 일이 있는 거예요. тэгэхээр тэр үйл явдал болохоос өмнө биднээр дамжуулан Бурханы хийхийг хүсэж байгаа зүйл байна. 이스라엘 역사를 통해서 하나님은 말씀해 주셨잖아요. За Израилийн түүхээр дамжуулаад Бурхан бидэнд хэлсээр байгаа. 이방인의 충만한 수가 찰 때까지 Тэгэхээр харь үндэсний тоо тийм ээ дүүрэг хүртэл гүйцэлдэх хүртэл. 예루살렘이 짓밟히고 있습니다. Тэгэхээр Иерусалим харийнхны хөлдөөр талхаглагдах болно.
아직 그렇게 하나님이 기회를 주고 계신 거예요. Тэгэхээр бурхан одоо ч боломжийг өгсөөр байна. 하나님은 Бурхан 하나님이 계획하신 이것들을 끝까지 이루시는 하나님이십니다. бурхан өөрийнхөө төлөвлөж гаргасан зүйлийг дуустал нь тийм ээ бүгдийг нь биелүүлдэг нэгэн баг. 하나님 요셉에게 꿈을 주셨어요. Бурхан Йосефт зүүдийг зүүдлүүлсэн. 형들이 너한테 절을 할 것이다. Ах нар чинь чамд мөргөх болно. 해와 달도 절을 할 것이다. Нар сар ч чамд мөргөнө. 형들한테 그리고 부모한테 이 이야기를 했지만 다 화를 냈습니다. Тэгтэл зүүдээ ах эгч нартай ах нартаа ээж авдаа хийсэн өөдөөс нь ууралдаг. 그런데 17살 나이에 Тэгтэл 17 настай 형들의 미움을 받아서 애굽으로 팔려가게 되잖아요. ах нартай үзэн ядагдаад Египт рүү хөдөлтөгдөд явдаг. 울며 불며 형들한테 그러지 말라고 했습니다. Тэгэхээр гуйгаал уйлсаар ах нараасаа битгий тэгэж гэж гуйж байсан. 근데 애굽의 종으로 팔아버렸죠. Тэгтэл Египт рүү хөдөлтөд зарчдаг. 애굽의 종으로 팔려가서도 보디발의 집에서 충성되게 살았습니다. Тэгэхээр Египтэд хөдөлтөгдөж очичоод Потифарын гэрт тийм ээ итгэмжтэйгээр амьдэрсэн. 보디발이 요셉을 보고 하나님이 함께 하신다라는 것을 볼 정도로 살았어요. Тэгэхээр Йосефийг харахад бурхан л энэ хүнтэй хамт байна гэж мэдэгдэхүү зэрэг Потифар тэгж харахуузаар Йосеф амьдэрсэн. 근데 보디발의 아내의 유혹 때문에 요명을 쓰고 감옥에 또 갇히게 됩니다. Тэгтэл Потифарын эхнэрээс болоод тийм ээ хис хэрэгт гүтгэгдээд шоронд орох болдог. 거기에서 두 관원의 꿈을 해석해주고 Тэгээд тэнд очоод хоёр хүний зүүдийг тайлж өгөөд 술 맡은 관원장에게 당신의 지위가 회복되면 나를 기억해달라고 합니다. за тэгээд сүнчт нь тийм ээ хэрвээ амьд гарах юм бол амьд үлдэх юм бол миний үзүүлсэн нэг үслийг санаарай гэж хэлдэг. 그런데 그 술 맡은 관원이 관직이 회복되었지만 요셉을 잊어버리죠. За тэгтэл тэр сүнч амьд гарсан буцаад ирэх мэдлэлтэй очсон. тэгтэл Йосефийг мартчихдаг. 근데 하나님이 계획하신 건 따로 있었죠. тэгтэл бурхны төлөвлөгөө тусдаа байж байсан. 바로가 꿈을 꾸는 것이었어요. Фараоны зүү зүүдлүүлдэг. 그 꿈을 해석해 줄 수 있는 사람은 요셉밖에 없었습니다. Тэгэхээр фараоны зүүдийг тайлж чадах нэгэн бол Йосефээс өөр байгаагүй. 그 꿈을 해석해 주면서 이제 애굽의 총리가 되잖아요. За тэр зүүдийг нь тайлж өгөнгөө Египтийн захирагч болж байгаа. 7년 풍년이 있었고 Тэгэхээр 7 жилийн хугацаанд элбэг хангалуун жилүүд болдог. 7년 흉년 기간 중에 형들과 부모들이 다 오게 됩니다. Тэгэхээр 7 жилийн ган гажгийн цаг үе тулгарнгууд ах эгч дүүс нь нутгаасаа хурж ирдэг. 그때 요셉이 깨달은 게 있어요. За тэр цаг үед Йосеф ухаарсан зүйл байгаа. 시편 За дуулал 105편입니다. 105 дугаар бүлэг. (15절부터) Дуулал 105-ийн 15-аас 22절까지 22 хүртэл. 여기에 선절 여러분한테 읽겠습니다. Нэг шилээр ээлжлээд уншия. Миний тослогдсон хүмүүст бүү хөр. Иш үзүүлэгчдэд минь хор хөнөөл бүү учруул гэсэн. Үүнээс өмнө тэрээр нэг хүнийг буюу боол болон хөдөлгдсөн Йосефийг илгээсэн. Түүний үгс биелэгдэх хүртэл тийм байсан. Эзний үг түүнийг шалгасан. Тэр түүнийг гэрийн эзнээ бүх эзэмшлийн захирагчаа болгосон нь. (19절에) 보면 19-р ишлээс харуул 여호와의 말씀이 응할 때까지 하나님이 요셉을 단련하셨다라고 돼 있습니다. түүний үгс биелэгдэх хүртэл тийм байсан. Эзний үг түүнийг шалгасан гэж. 하나님은 요셉을 쓰고 계셨습니다. Тэгэхээр бурхан Йосефийг хэрэгжилж байсан. 그래서 15절에 보면 За тиймээс 15 дээрээс харуул. 나의 기름 부은 바들 만지지 말라 그랬습니다. Миний тослогдсон хүмүүст бүү хөр гэж. 아유, 감옥에까지 갇혔는데 Тэгэхээр шоронд хүртэл хоригдчоод байж байна. 이 말씀이 맞는 거냐고 누구는 물을 수 있어요. Тэгэхээр хэн нэгэн тийм ээ ийм цаг үед энэ үг таарах үг мөн үү зөв үү гэж магадгүй асууж болох юм. 요셉이 총리가 될 때까지는 Тэгэхээр Йосеф захирагч болох хүртэл 요셉도 몰랐을 거예요. Йосеф ч өөрөө мэдээгүй байсан. 근데 한 가지 소망은 있었습니다. Гэхдээ нэг л зүйлийг найдан хүсэл явж исэн баг. 꿈을 이루어 주실 거라는. Тэгэхээр тэр зүйлийг бурхан биелүүлж өгнө. 총리가 돼서야 Тэгэхээр
захирагч болж иж. 그리고 가족들이 돌아오고 나서야 За бас гэр бүлийнх нь Египтэд хурж ирж байж л 하나님이 나를 앞서 보내셨구나라는 것을 깨달았습니다. тэгэхээр энэ бүхний урдаас тийм ээ урьдчилан бурхан энэ бүхний төлөө бурхан намайг илгээсэн байна гэдгийг ухаарсан байж таа. 하나님은 하나님의 뜻을 이루기 위해서 하나님의 사람들을 쓰십니다. Бурхан өөрийн хүслийг биелүүлэн гүйцэлдүүлэхийн тулд өөрийн хүмүүсийг хэрэгэлдэг. 근데 이 땅에서는 그들에게 고난이 많아요. Тэгтэл тэр хүмүүст нь энэ газар дэлхий дээр олон зовлон өгөгддөг. 근데 아무리 고난이 있어도 Тэгтээ хичнээн их зовлон байсан ч 정한 기한이 있다라는 거예요. тэр зовлонд нь тогтоогдсон хугацаа байна. 아브라함에게 Авраамд 너희 후손이 이방에서 객이 되리라 그랬어요. тэр үр удамчин хайр нутагт очиж боожлогдно гэж хэлсэн. 그런데 400년 동안 종살이 하지만 다시 이 땅으로 돌아온다고 했습니다. 400 жил боожлогдоод дуусмагц гүйцмэгц эргэж ирнэ гэж хэлсэн. 정한 기한이 있었죠. Тэгэхээр тогтсон хугацаа байсан тийм ээ. 그렇죠? Тийм биз? 창세기 15장 Эхлэл 15 13절 14절입니다. Эхлэл 15-ын 13, 14. 같이 읽습니다. Хамт уншия. Эзэн Авраамд чиний үр удам хүний нутагт цагаач болж боожлогдох бөгөөд 400 жил дарлагдана гэдгийг мэдтгвэ. Мөн тэднийг боожлох үндэснийг би өөрөө шүүн. Түүний дараа тэд их эдэмтэй гарч ирнэ. 13절에 13 дээр 너는 정령이 알라 그랬습니다. тэгэхээр үүнийг мэдтгвэ. 400년 동안 너희 자손들이 괴롭힘을 당할 것이다. 그 үр удамчин хүний нутагт 400 жил цагаач болж боожлогдно. 그런데 14절에 보면 Тэгтэл 14-өөс харуул 그 섬기는 나라를 내가 징치할지며 그랬습니다. тэднийг боожлох үндэснийг би өөрөө шүүнэ гэж. 이스라엘 백성들이 모세를 통해서 이제 애굽에서 나오려고 하니까 어떻게 합니까? За тэгэхээр Израильчууд Мосегаар дамжуулаад Египтээс гарах гээд ангууд юу болдгоо? 애굽의 파라오가 못 가게 하죠. Египтийн фараон хаан явуулахгүй гэдэг. 그렇죠? Тийм ээ. 하나님 그것도 아셨어요. Тэгэхээр бурхан тэгнэ гэдгийг ч мэдчихсэн. 10가지 재앙을 내리게 합니다. 10 гамшигыг буулгадаг. 10가지 다 재앙을 만난 후에야 파라오가 어떻게 합니까? Тэгэхээр 10 гамшиг 10 дахь гамшиг бууж дуусч ижил фараон хаан юу гэдэг вэ? 이스라엘 백성들을 다 내보냅니다. Израильчуудыг явуулдаг. 어떻게 내보냅니까? Яаж явуулдаг вэ? 14절에 14 дээр 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라. за түүний дараа тэд их эдэмтэй гарч ирнэ. 하나님은 Бурхан 이 일을 다 이루어질 때까지 요셉과 함께 이스라엘 백성과 함께 했던 거예요. тэгэхээр бурхан энэ нүгэнд биелэгдэх хүртэл Израильчуудтай тасралтгүй хамт байсан. 400년이 마치는 그날에 Тэгэхээр 400 жил дуусах тэр мөчид 400년 고난이 마치는 그날에 이스라엘 군대가 애굽에서 나왔다고 돼 있습니다. Тэгэхээр 400 жилийн боолжилын тэр зовлонгийн хугацаа дуусах тэр мөчид Израильчууд Египтээс гарч ирсэн гэж байна. 인간이 생각할 때는 Тэгэхээр хүмүүсийн бодлоор бол 그 먼 이야기를 어떻게 예언하고 그게 이루어질까라고 생각했겠지만 тэгэхээр ийм урт хугацааны ямиг зөвгөнчөөд энийг бас яаж биелүүлэх гээд байгаа юм бэ гэж магадгүй бодож болох юм. 하나님 계획하고 있었던 거예요. Тэгтэл бурхан бүх зүйлийг төлөвлөөд байжсэн байна. 그리고 끝까지 그걸 이루신 거예요. Тэгээд тэр төлөвлөгөөгөө гарцаагүй биелүүлж байна. 하나님은 그 이스라엘 백성들이 바로 가나안 땅으로 들어가길 원했지만 Тэгэхээр Израильчууд шууд л Канаан нутг руу явж орохыг бурхан хүсэж байсан боловч 이스라엘 백성들은 그걸 믿지 못했어요. Израильчууд үүнд нь итгэж чадаагүй. 하나님의 말씀을 믿지 못했어요. Бурханы үгэнд итгэж чадаагүй. 그래서 정탐해 보기를 원했던 겁니다. За тийм учраас л туршигсан байна. 12명이 За 12 хүн 40일 동안 정탐을 했습니다. 12 хүн 40 хоногийн хугацаанд очиж харцгаадаг. 돌아와서 어떻게 했습니까? За тэр хүмүүс эргэж ирээд яадаг вэ? 2명은 하나님의 말씀을 믿었고 2 хүн л тэр дунд бурханы үгэнд итгэж байсан. 10명은 믿지 않았어요. 10 хүн нь итгээгүү. 그래서 40일 동안 다녀온 그거 곱하기 해서 40년을 하나님이 광야에서 방황하도록 합니다. За тэгэхээр 40 өдөр явж ирсэн тийм ээ. Үүнийг нь 40년 동안. Тэгэхээр 40 өдөр туршуул хийжээд буцаж ирсэн бол за итгээгүй байдлаас нь болоод 40 жилийн цөлийн хугацааг бурхан тэдэнд өгдөг. 정해진 기한을 하나님이 고난을 허락하시는 거예요. За тэгэхээр тогтсон цаг хугацааг өгөө тэр дунд зовлонг бурхан зөвшөөрж байна. 그 40년 동안에 За тэр 40 жилийн хугацаанд 하나님을 믿지 않았던 20세 이상의 장정들은 다 죽게 됩니다. тэр бурханд итгээгүй 20-с дээш насны за бүх хүмүүс өгцгээд.
그런데 그 40년 동안 광야에 살면서도 Тэгтэл 40 жилийн хугацаанд цөлд амьдарж байгаа юм нэ. 하나님은 이스라엘 백성들은 보호하고 함께 하셨어요. Тэр цөл донд ч бурхан Израильчуудад тасралтгүй хамт байж тэднийг хамгаалсан. 만나를 주셨고 Маанаг өгч байсан. 고기 달라고 하면 코에 냄새가 나도록 고기를 먹게 해주셨고 Тэр мах нэхэнгүүд нь тийм ээ хамраас нь махны үнээр гарах хүртэл махаар хооллож байсан. 반석에서 물을 쳐내기도 하셨고 Хаднаас усыг хүртэл гаргаж өгсөн. 심지어는 За бүр цаашлаад. 그 광야에서 발이 부르지도 않게 하셨던 거예요. Тэр цөлд бол хөлдөг шаахан хүртэл тийм ээ илэгдээгөө гэж хэлэгдэв. 신명기 8장 За дэд хууль 8 дугаар бүлэг. 이절부터 4절입니다. 8-ын 2-оос 4. 읽어드리겠습니다. Уншиж өгье. Эзэн бурхан чинь чамайг энэ 40 жилийн турш цөлд өдөрцөн бүхэл зам мөрийг дурсан сан. Энэ нь чиний зүрхэнд юу байсныг тухайлбал тушаалыг нь дагах хэсгийг чинь мэдхийн тулд мөн чамайг номготгож шалгаж сорихын тулд байсан юм. Хүн зөвхөн талхаар бус харин эзний амнаас гарах үг бүрээр амьдрдаг гэдгийг чамд ойлгуулахын тулд тэрээр чамайг номготгон чамайг өсгөж чиний мэддгүй чиний эцэг өвгдөж мэддгүй байсан мааннаагаар чамайг хооллож байсан. Энэ 40 жилийн турш чиний өмссөн хувцас илэгдээгүй чиний хөл цэврүүтэйгүй. 하나님이 광야 40년 동안 지키시는 거예요. 40 жилийн цөлийн амьдрал донд бурхан тасралтгүй хамгаалж ирсэн. 보호하시는 거예요. За хамгаалж ирсэн байна. 그 광야 40년을 살아가는 동안에 Тэгэхээр тэр цөлийн амьдралаар амьдарч байгаа хугацаанд 이스라엘이라는 이름으로 살아가는 사람들은 하나님 보호하십니다. за Израиль гэдэг нэрээр амьдарч байгаа хүмүүсийг тэр цөлд хамгаалж байгаа. 하나님이 통치하신다. Бурхан захирч байна. 하나님이 나를 보호하신다. Бурхан намайг хамгаалж байна. 하나님께 맡긴 사람들. Тэгэхээр бурханд даатгаж байгаа хүмүүс. 하나님께 맡기지 못한 사람들은 어떻게 됩니까? Тэгэхээр бурханд даатгаж чадахгүй байгаа хүмүүс яах вэ? 그 40년 동안에 Тэр 40 жилийн турш 죽게 됩니다. үхэх болдог. 40 жилийн хугацаанд. 하나님을 원망하는 사람들이 있습니다. Бурханд гомдолж байсан хүмүүс байсан. 왜 원망할까요? Яагаад гомдолж вэ? 야곱으로 살기 때문에 원망하는 겁니다. Яаковаар амьдраад байгаа учраас гомдолж байсан байна. 육신의 모습으로 살기 때문에 원망하는 Тэгэхээр 겁니다. махбодийн хүсэж байгаа зүйлийн дагуу амьдарч байсан учраас гомдолсон байна. 그들은 결국 죽게 되는 거예요. Тэгэхээр тэд ч эцэстээ үхэх болдог. 그게 광야 40년 동안에 하나님이 보여주셨습니다. Тэгэхээр цөлийн 40 жилдээ ийм дүр зургуудыг бурхан харуулж өгсөн. 하나님은 Бурхан 하나님의 백성에게 허락하시는 것들이 있어요. тэгэхээр бурхан өөрийн ард түмэндээ зөвшөөрөн олгож өгдөг зүйлс байна. 고난도 정해진 기한이 있고 Тэгэхээр өгж байгаа зовлонд нь ч тогтоогдсон хугацаа байна. 육신대로가 아니라 Махбодийн дагуу биш. 하나님을 의지하고 살아갈 때는 Бурханы үгэнд найдаад амьдрах үед 평강을 주셔요. амар тайвныг өгдөг. 보호해 주셔요. Хамгаалж өгдөг. 그 2절에 이 말씀이 있죠. Хоёр дээр ингэж гарч байгааз. 왜 광야 40년 동안 광야 길 걷게 하셨을까? Тэгэхээр цөлд 40 жил яагаад амьдруулва? 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 아니 지키는지 알려 하심이라 그랬습니다. Зүрхэнд юу байсныг тухайлбал тушаалыг нь дагах хэсгийг чинь мэдхийн тулд мөн чамайг номготгож шалгаж сорихын тулд байсан. 하나님을 의지하고 살아가는지 Тэгэхээр бурханд найдаад амьдрч байна уу? 이스라엘로 살아가는지 Израиль нэрээр амьдрч байна уу? 야곱이라는 이름으로 살아가는지 Эсвэл Яаков гэдэг нэрээр амьдрсаар байна уу? 육신의 이름으로 살아가는 건지 Энэ махбодийн нэрээр амьдрч байна уу? 오직 하나님의 사람이라는 이름으로 살아가는지 Эсвэл зөвхөн бурхны хүн гэж гих тэр нэрээр амьдрч байна уу? 하나님이 시험하신다는 거예요. Үүнийг нь бурхан сорж шалгаж байна. 끝까지 하나님을 의지했던 요셉 총리로 세워주셨어요. Тэгэхээр эцэг хүртэл бурханд найзаар байсан Йосеф эцэст нь захирагч болдог. 다윗도 За Давид ч гэсэн 말친이었습니다. малчин байсан. 막내로 태어났어요. Айлын отхон хүү болж төрсөн. 그런데 하나님이 기름 부어주셨어요. 왕이 될 거라고. Тэгтэл тийм ээ бурхан тосолсон хаан болно гэж тосолсон. 왕이 될 때까지. Тэгэхээр хаан болох хүртэл 30세에 왕이 되었는데 30 тайдаа хаан болдог. 12지파를 다 다스릴 수가 없었습니다. 12 овгийг бүхэлдэн захирах боломжгүй байсан. 왜요? Яагаад вэ? 다윗이 왕이 되는 걸 인정하지 않은 사람들이 있던 거예요. Тэгэхээр Давидыг хаан гэж хүлээн зөвшөөрж авахгүй байсан хүмүүс байсан.
하나님은 기름을 부어 주셨는데 Бурхан бол тослоод өгсөн. 사람들이 인정을 안 해요. Тэгтэл хүмүүс хүлээн зөвшөөрөхгүй. 두 지파만 왕으로 인정했습니다. Хоёр овгийнх нь л хүлээн зөвшөөрсөн. 7년이 넘도록. За 7 жилийн хугацаанд. 그런데 다윗은 За тэгтэл Давид 끝까지 하나님께 맡겼어요. эцээ хүртэл Бурханд даатгсан. 근데 40년 동안 통일 왕국을 이루고 살았습니다. Тэгтэл 40 жилийн хугацаанд за нэгдсэн тийм гүрэн тулсаа байгуулад хаанчилсан баг. 죽기까지 다윗이 왕위를 가지고 있었죠. Тэгэхээр өөхөө хүртлээ тийм ээ Давид хаан л байсан. 그리고 그 죽음 이후에도 За өгснийх нь хойно 하나님이 약속을 했습니다. Бурхан амласан байгаа. 내 후손이 이스라엘 왕이 될 거라고. Тэгэхээр чиний үр хойжил Израилийн хаан болно. Израиль хаанчлал. 그리고 예수님을 통해서 다윗의 후손을 통해서 예수님이 오실 것도 약속해 За 주셨습니다. тэгээд Давидын үр удам дунд нь Есүс ирнэ гэдгийг ч амлаж үлдээсэн. 그러니까 바벨론으로 70년 포로 생활할 때도 За 70 жилийн хугацаанд Бабилонд за онцлогдоод боочлогдоод амьдарч явах хугацаанд 하나님은 다윗의 후손을 지켜 주셨던 거예요. Бурхан Давидын үр удмыг нь хамгаалсаар байсан. 그리고 다시 예루살렘으로 돌아와서도 За дахиад Иерусалим руу буцаж ирэх үед нь ч 페르시아, 그리스, 로마 시대를 거치면서도 тэгэхээр Перс, Грек, Ром гэх энэ улсуудын цаг үеийг туулангаа 하나님은 다윗의 후손을 지켜 주셨던 겁니다. тэр цаг үе болгонд Бурхан Давидын үр удмыг хамгаалж байсан. 예수님이 그 후손으로 태어날 때까지 Тэгэхээр тэр үр удам дунд нь Есүс Христ энэ дэлхий дээр мэдлэг хүртэл хамгаалсан. 하나님은 Бурхан 하나님이 정한 그 뜻을 끝까지 이루시는 하나님이셔요. Бурхан тогтоогоод төлөвлөсөн төлөвлөгөөгөө гарцаагүй сахиж биелүүлдэг нэгэн байна. 이스라엘 백성들이 Израильчууд 하나님 앞에 잘못 살기 때문에 아시리아 그리고 바벨론에 의해서 멸망하죠. Бурханы өмнө буруу амьдраад байгаа учраас за Бабилон болоод Ассираар сүрдэг байна. 남유다가 멸망할 때 За өмнөд Юуда сүрэх үед 한 번에 완전히 멸망한 게 아닙니다. тэгэхээр нэг дорол тийм ээ бүхэлдээ сүрчээгүй. 1차 포로로 끌려가고 За эхний ээлжийн онцлогдоод эхний ээлжээр явдаг. 2차 포로로 끌려가고 Хоёрдугаар ээлжээр онцлогдоод явдаг. 3차 포로로 끌려갑니다. Гуравдугаар ээлжээр онцлогдоод явдаг. BC 606년부터 Тэгэхээр манай эртний өмнөх 606 оноос ахвал 586년까지 за 586 он хүртэл 20년 동안 3차에서 끌려가게 돼요. тэгэхээр 20 жилийн хугацаанд 3 ээлжийн онцлолтонд явцгаадаг. 그때 하나님은 За тэр үед Бурхан 예레미야 선지자를 통해서 이스라엘 백성들에게 경고합니다. тэр үед Бурхан Иремэ гэдэг иш үзүүлэгчээр дамжуулаад Израильчуудад анхааруулдаг. 고집 부리지 말라고. Битгий зөрүүлээд бай. 하나님의 뜻에 따르라고. Бурханы хүслийг даг гэсэн. 예레미야 42장을 보겠습니다. Иремэ 42-аас харъя. (13절입니다) Иремэ 42-ийн 13. 읽어드릴게요. Уншиж өгье. Харин та нар эзэн Бурханыхаа дуу хоолойг сонсохгүйгээр бид энэ нутагт амьдрахгүй гэж хэлсээр байх юм бол 15절은 같이 읽어요. 15-ыг хамт уншия. Юудагийн үлдгэцтэй тэгвэл эзний үгийг сонсоцгоо. Төв дөмдийн эзэн Израилийн Бурхан ингэж айлдаж байна. Хэрв та нар үнэхээр Египт рүү орж тэнд цагаачлахаар шийдвэл 17절도 같이 읽어요. 17-ыг хамт уншия. Египт рүү явж тэнд цагаачлахаар шийдсэн бүх хүн элд өсөглөн ба таглаар үхэн. Миний тэдэн дээр авчрах гэж байгаа гай гамшигаас амьд үлдэх 4 хүн тэдэнд үлдэхгүй. 여기 동일하게 보면 За энд адил гарч байгаа зүйл 하나님은 너희들 애굽 의지하지 말고 애굽 땅으로 가지 마. 그냥 있어. 그렇게 말씀하셔요. тэгэхээр Египтэд бүү найдвараа тавиа. Египт рүү битгий байсгээд очих гээд бай. Байсан байранда байж вэ гэж хэлж байна. 그런데 15절에 뭐라고 하십니까? Тэгтэл 15 дээр юу гэж байна? 너희가 만일 애굽에 들어가서 거기 거하기로 고집하면 그랬죠? Хэрв та нар үнэхээр Египт рүү орж тэнд цагаачлахаар шийдвэл гэж. 17절에도 17 дээр 애굽으로 들어가서 거기 우거하기로 고집하는 모든 사람은 그랬습니다. Египт рүү явж тэнд цагаачлахаар шийдсэн бүх хүн гэж. 그렇게 예레미야 선지자를 통해서 이야기해요. Иремэ шийдвэрлэгчээр дамжуулаад энэ үгсийг Бурхан хэлж байгаа. 그럼에도 불구하고 Тэгээд огт нөхөртөл 애굽으로 갑니다. Египт рүү явдаг. 끝내 1, 2, 3 마지막 3차까지 다 끌려가고 예루살렘 멸망하게 되죠. За тэгээд явж байгаа учраас л 1 2 3 дугаар ээлжийн онцлолтонд онцлогдоод явцгаадаг. Эцэст нь Иерусалим сүрдэг. 하나님은 Бурхан 그 이스라엘 백성들이
그 고집하고 불순종한 것을 깨닫기까지 진노하신다고 돼 있어요. Бурхан Израилчуудын тэгж хүзүү хөшүүн загинж тийм ээ дуулуургүй байгаа байдлыг нь засрах хүртэл Бурхан уур хилэнгээ салгахгүй гэж хэлсэн. 예레미야 30장을 보겠습니다. За Иремья 30-аас харъя. 23절, 24절. 30, 23, 24. 같이 읽어요. Хамт уншия. Үзэгтэн эзний шуурга, уур хилэн хуйлрах шуурга гарав. Энэ нь буруудын толгой дээр хагарах болно. Тэрээр зүрхнийхээ зорилгыг биелүүлж гүйцэтгэх хүртэл эзний ширүүн уур хилэн буцаж эргэхгүй. Сүүлчийн өдрүүдэд та нар үүнийг ойлгоно. 보라 여호와의 진노가 발하여 그랬습니다. Үзэгтэн эзний шуурга. 나 여호와의 진노는 내 마음에 뜻과 행한 바를 이루기까지 쉬지 아니하리니. Тэгэхээр тэрээр зүрхнийхээ зорилгыг биелүүлж гүйцэтгэх хүртэл эргэхгүй. 너희가 말 일의 마지막에 그것을 깨달으리라 그랬습니다. Сүүлчийн өдрүүдэд та нар үүнийг ойлгоно. 예레미야 25장에 보면 Иремья 25-аас харуул. 너희들이 행한 대로 내가 보응한다 하나님 말씀하셔요. Тэгэхээр та нарын үйлдэж байгаа ажил нь би хариулах болно гэж хэлсэн байна. 하나님 이스라엘 백성들에게요. Бурхан Израильчуудад 출애굽기 23장에 보면 гэтэл 23 дугаар бүлгээс харуул 안식일을 지키라 그래요. амралтын өдрийг сах гэж хэлсэн байна. 근데 예레미야 26장에 보면 Тэгтэл Иремья 26-аас харуул 이스라엘 백성들이 안식을 지키지 않으니까 Израильчууд амралтын өдрийг сахгүй байгаа учраас 어떤 일이 있을 거라고 말씀하셔요. тэгэхээр ийм зүйл болох болно гэж хэлж байгаа. 왜 이스라엘 백성들이 70년 동안 바벨론에 끌려갔을까? Израильчууд яагаад 70 жилийн хугацаанд Вавилонд онцлогдоод тэнд амьдэрсэн болов? 이스라엘 백성들이요. Израильчууд 안식일을 지켜야 되는데 안 지켜요. амралтын өдрийг сахах ёстой байтал сахахаа болсон. 그래서 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀에 불순종한 그 대가로 70년 동안 땅도 쉬게 하고 포로로 잡혀가게 됩니다. Тэгэхээр Бурхны үгэн тэгж дуулуургүй хандсныхаа хариу болгож л Израильчууд онцлогдоод явдаг. 70 жил тэнд боочлогдсон амьдардаг. 역대하 36장을 보겠습니다. За 1-р шаштэр 역대하 2-р шаштэр байна. 마지막 장입니다. 2-р шаштрын хамгийн сүүлийн бүлэг 36장 2-р шаштэр 36 21절 21-р ишлэл. 같이 읽어요. Хамт уншия. Ил зүлмөгцөн газар нутаг энэ хугацаанд 70 жил гүйцэтгэл амралтаа сахив. Иремьягийн амаар хэлсэн эзний үг биелэгдэж газар инхүү амралтын жилээ эдэлсэн байлаа. 안식년에는 땅을 쉬게 해야 됩니다. Тэгэхээр амралтын жилд газрыг амраах ёстой байна. 근데 이스라엘 백성이 그 말씀을 듣지 않는 거예요. Тэгтэл тэр үгийг нь Израильчууд сонсохгүй дуулуургүй. 생각해 보세요. За бодоод үзээрэй. 1년 동안 땅에 농사를 지으면 얼마나 많은 것을 얻겠습니까? Тэгэхээр нэг жилд тийм ээ ургац хураавал тийм ээ маш ихийг хураана шүү дээ. 그렇죠? Тийм биз? 근데 6년 동안은 땅을 농사를 지어라. Тэгэхээр 6 жилийн хугацаанд тийм ээ үр жимс суулж тариа. 근데 7년째는 쉬라는 거예요. Гэхдээ 7 дахь жилд нь амраа гэж. 생각해 보세요. За бодоод үзээрэй. 6일 동안 일을 해라. 6 өдөр ажиллаарай. 근데 하루는 주를 위해서 살아라. Гэхдээ нэг өдөр нь эзний төлөө амьдарч байгаа. 근데 하루 쉬면 어떻게 될까요? Нэг өдөр амрах юм бол яах вэ? 손해를 본다고 생각하는 거예요. Нэг өдөр амрах юм бол хохирно гэж бодоод байгаа. 이스라엘 백성들은 그랬어요. Израильчууд тэгсэн байна. 그리고 계속 하나님의 말씀에 불순종하게 됩니다. За тэгж дуулуургүй хандсанаас эхлээл дуулуургүй хандсаар байдаг. 야곱처럼 사는 거죠. Яаков шиг амьдэрсэн байна. 자기 뜻대로 산 거예요. Тэр өөрийн хүслийг дагаж амьдэрсэн байна. 하나님 어떻게 하셔요? Тэр бурхан тэр үед яаж вэ? 계속되는 고집과 불순종 때문에 Тэр зөрүүд байдал үргэлжлээд байгаа тэр дуулуургүй байдлаас нь болоод 70년 동안 아예 땅을 쉬게 만들었다는 거예요. 70 жилийн турш энэ газрыг нь бурхан амраачглаа гэж. 근데 70년이 마치는 그날 За тэгвэл 70 жил нь гүйцэх тэр үед 이스라엘 백성들이 돌아오게 됩니다. Израильчууд буцаад ирэх болдог. 왜 돌아오게 됩니까? Яагаад буцаж ирж байна вэ? 하나님은 Бурхан 하나님의 이름을 회복하기 위해서 성전을 짓도록 해요. Бурхан өөрийнхөө нэрийг дахин сэргээхийн тулд ариун өргөөг бариулдаг. 이스라엘 백성들이 돌아왔어요. Израильчууд буцаж ирдэг. 2년 동안 성전을 짓다가 포기했습니다. Тэр 2 жил ариун өргөөний ажлыг барилгын ажлыг хийж байгаад
За ухарсан байгаа. 아직 Хайсан байгаа. 성전 지을 때가 아니다. Тэгэхээр одоо бол ариун өргөөг барьж явах цаг үе биш ээ. 그리고 뭘 했을까요? Гэт юу хийсэн бол 자기 집을 짓고 өөрсдийн орон гэрээг барьж 더 멋있는 집을 짓고 илүү сайхан байшингуудыг 10년 барьж 16년 동안 그랬어요. 16 жил тийм байдалтай явсан. 그래서 하나님이 За тиймээс бурхан 선지자들 또 보내서 дахиад иш үзүүлэгчийг илгээгээд 성전을 20년 만에 완성하게 돼요. ариун өргөөг 20 жилийн хугацаанд барьж дуусгадаг баг. 하나님의 사람들은 Бурханы хүмүүс 가장 중요한 것을 하나님을 마음의 주로 섬겨야 될 때 진정한 평강이 있는 거예요. тэгэхээр хамгийн чухал зүйл дээр бурхан эзнээ зүрх сэтгэлдээ тэгэл байлгаж явах юм бол тэр үед л амар амгалан амар тайван байх бол. 이스라엘 백성이 성전을 짓고 나서야 За Израильчууд ариун өргөөг барьж дуусч ижил 평강을 얻게 됩니다. амар амгалан байх болдог. 그리고 또 성벽을 완성하고 나서야 За бас хэрмнүүдийг босгож байж л 그 이스라엘들의 주권도 회복이 됩니다. Израильчуудын одоо эрхэн бий болж байгаа. 하나님은 За бурхан 하나님의 백성들에게 평강과 주권을 주기 위해서 일을 하시는 거예요. өөрийн ард түмэнд тийм ээ эрх мэдлийг нь амар тайван өгөхийн тулд ажиллаа хийж байгаа. 이스라엘 백성이 계속 순종하면 얼마나 좋아요. Тэгэхээр Израильчууд тасралтгүй дуулууртай хандаал байдаг бол маш сайхан шүү дээ. 우리 육신은 Бидний мах бод 죽을 때까지 өгөө хүртэл 야곱이 올라와요. Яаковын сэтгэл Яаков гэдэг хүн төрж гарч ирнэ. 내 육신에서 육신의 소욕이 올라와요. Тэгэхээр энэ махуудад тийм ээ махуудын зүйлс төрж гарч ирнэ. 그래서 하나님을 등지려고 하는 거예요. Тэгээд тийм ээ бурхан руу нуруугаа харуулахыг хүсэж байгаа. 그래서 하나님은 끝내 또 이스라엘 백성들 말씀대로 심판하시잖아요. Тэгээд байсан учраас л Израильчуудыг бурхан өгийнхээ дагуу шүүдэг. 그런데 За тэгтэл 하나님은 하나님의 백성을 영원히 버리시는 분이 아니셔요. бурхан өөрийн ард түмнийг мөнхөд хайдаг нэг юм биш. 보호하셔요. Хамгаалдаг байна. 남겨주셔요. Бас үлдээдэг байна. 그리고 하나님이 계시다는 걸 또 드러내셔요. За бурхан энд хамт байгаа шүү гэдгээ бас харуулдаг байна. 이사야서 Исая 49장입니다. 49. (14절부터) Исая 49 14-өөс 17절까지 17 хүртэл. 여기서 한 절 여러분 한 절 읽어요. Таныг нэг шилээр ээлжлээд уншия. Гэвч Сион эзэн намайг хайсан. Эзэн намайг мартсан гэв. Үзэгтэн би алгандаа чамайг сийлсэн бөгөөд хан хэрмүүд чинь үргэлж миний өмнө байна. 이스라엘 백성들이 예수님을 죽인 죄로 1900년 동안 전 세계 방황하게 됩니다. За Есүс Израильчууд Есүсийг хөнөөсөн тэр гим нүглээсээ болоод 1900 жилийн хугацаанд дэлхийд даяар тархах болсон. 한 사람도 남기지 않고 다 죽을 위험에 처할 때가 많았어요. Тэгэхээр нэг хүн ч үлдэхээргүй тийм ээ. Бүр хүүс тэмдрүүлэх үйл явдлууд олон болсон. 근데 하나님은요, Тэгтэл бурхан 그들을 이스라엘 하나님의 백성을 끝까지 놓지 않고 보호하셔요. тэгтэл тийм нөхцөл байдлууд дунд ч бурхан Израильчуудыг эцгийг нь хүртэл орхилгүйгээр тэр дунд ч хамгаалж байсан. 14절에 말씀하시잖아요. 14 дээр хэлж байна. 여호와께서 나를 버리시며 주께서 나를 잊으셨나이까 할 텐데 사람들은 Тэгэхээр хүмүүс бол эзэн намайг хайсан, эзэн намайг марцсан гин. 15절에 15 дээр нь 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태선한 아들을 긍휼히 여기지 않겠느냐. их хүн хөхөл хүүхдээ мартаж хэвлийнхээ хөвгөөнийг инэрэхгүй байх уу? 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니하리라. Хэдийгээр тэд мартаж олгоч би чамайг мартахгүй. 잘 생각해봐요. Тэр сайн бодоорой. 여인이 Тэр их хүн 엄마가 ээж хүн 어떻게 자기 자녀를 잊겠습니까? яаж хүүхдээ мартах юм бэ? 자기 자녀 어떻게 버리겠습니까? Тэр яаж хүүхдээ хаях юм бэ? 그런데 인간은 그런 일을 할 수도 있다라는 거예요. Тэгтэл хүний зүгээс бол тэгэгч боломжтой. Тийм байдал үүсэж болох юм а гэж хэлж байгаа. 왜요? Яагаад вэ? 육신 때문에 그래요. Энэ махбодоос болоод. 죄인이기 때문에 그래요. Тэр гимтэн учраас тэгж байна. 하지만 За гэвч 하나님은 하나님의 백성을 잊지 않고 버리지 않는다는 거예요. гэвч бурхан өөрийн ард түмнийг бол мартагчгүй, хаягчгүй. 16절에 16 дээр 내가 내 손바닥에 새겼고 би алгандаа чамайг сийсэн.
손바닥에 새긴다는 건 뭐예요? Алгандаа сийсэн гэдэг чи юу гэсэн үг вэ? 여러분 몸 중에서 Та бүхний биеийн хэсгүүд дундаас 여러분은 눈으로 가장 빨리 볼 수 있는 데가 어디입니까? тэр нүдээр шууд л харах боломжтой биеийн хэсэг нь аль хэсэг вэ? 코예요? Хамар нь уу? 입이에요? Ам нь уу? 안 보여요. Харагдахгүй шүү дээ, тийм ээ. 손이에요, 손. Гар байна. Гарын 그렇죠? алга байна, тийм ээ. 그것도 손바닥이에요. Тэгэхээр тэр дундаа гарын алга байна. 손바닥에 새겨놨다라는 거예요. Гарын алгандаа сийсэн гэж. 잊겠다는 거 잊지 않겠다는 거예요. Мартна гэсэн үг үү? Мартахгүй гэсэн үг үү? 잊지 않겠다는 거예요. Мартахгүй гэж. 그리고 자기 백성들이 돌아올 때는 Та өөрийн ард түмэн эргэж ирэх юм бол 18절에 보면 18 дээрээс харуул. 신부처럼 할 것이다 그랬어요. Тэгэхээр сүд бүсгүй адил байлгана гэж. 신부 Сүд бүсгүй. 가장 아름다운 거예요. Тэгэхээр хамгийн үзэгсэнтэй төрх. 그러죠? Тийм биз? 참 이스라엘 백성들이 지금 가장 영광스럽고 아름다운 민족이 됐습니다. Тэгэхээр Израиль үндэстэн бол одоо хамгийн үзэгсэнтэй хамгийн хүчирхэг үндэстэн болсон. 하나님은 그걸 꼭 이루시는 거예요. Тэгэхээр бурхан энэ үгээ гарцаагүй биелүүлж байгаа. 이스라엘 자기 백성을 놓지 않으시는 거예요. Тэгэхээр Израиль үндэстэн бурхан өөрийн үндэстнийг орхиж хаяхгүй байгаа. 하나님의 일꾼을 하나님 어떻게 하실까요? Тэгэхээр бурханы ажилчныг бурхан тэгвэл яах вэ? 사도 바울이 Илч Паул 예수님을 다메섹에서 만난 이후에 Дамаскт Есүстэй уулзснаасаа хойш 이방인의 복음을 전하면서 살아갑니다. за харь үндэстнүүдэд сайн мэдээг тарааж амьдрдаг болдог. 죽음의 위험도 많았어요. Тэгэхээр үхэх аюулд олон удаа орсон. 배고픔의 위험도 있었습니다. Маш олон удаа өлсөж явсан. 강의 위험도 있었지요. За бас гол усны аюулд орж байсан. 많은 위험이 있었는데 Тэгэхээр маш олон аюултай нөхцөл байдал донд явж байсан ч 사도 바울이 죽음 앞에서 뭐라고 이야기합니까? тэгэхээр Илч Паул үхлийн өмнө юу гэж хэлж байгаа вэ? 디모데후서 4장 2-р Тимот 4-р бүлэг 6절 7절을 먼저 읽겠습니다. 2-р Тимот 4-ийн 6-7-ыг төрүүлээд уншийе. Учир нь би хэдийн ундаан өргөл мэд асгагдаад явах цаг минь иржээ. Би сайн тэмцлэр тэмцсэн, замаа дуусгасан, итгэлээ сахисан. 관제와 같이 벌써 내가 부음이 되고 나의 떠날 기약이 가까웠다. Би хэдийн ундаан өргөл мэд асгагдаад явах цаг минь иржээ. 내가 선한 싸움을 싸웠다. Би сайн тэмцлэр тэмцсэн, 달려갈 길을 마쳤다. замаа дуусгасан. 그동안에도 믿음을 지켰다. Тэгэхээр энэ хугацаанд итгэлээ сахисан. 그 사이에 어떤 일들이 벌어졌을까? Тэгэхээр энэ хооронд юу болж өнгөрсөн бол? 거기 디모데후서 4장 За 2-р Тимот 4 16절부터 16-аас 18절까지 18 хүртэл. 같이 천천히 읽어봅시다. За удаахнаар хамт уншийе. Миний анхны өмгөөлөл дээр хинч надтай байхаар ирсэнгүй. Бүгд намайг орхижээ. Үүнийг нь тэдний эсрэг бүү тооцоосой. Гэвч эзэн надтай хамт зогссон бөгөөд тунхаглалыг надаар дэлгэрүүлж бүх харийнханд сонсохын тулд намайг тэнхрүүлж би арслангийн амнаас аврагдсан. Эзэн намайг алив ёрын муу үлээс гитэлгэж Тэнгэрлэг хаанчлалдаа аваачих болно. Түүнд алдар нь үеийн үед байх болтугай. Амен. 복음을 함께 전하던 무리들이 다 도망간 적도 있어요. Тэгэхээр сайн мэдээг хамт тараалцаад явж исэн хүмүүс нь бүгдээрээ орхиод явсан үеч байна. 다 나를 버렸다라고 돼 있죠. Тэгэхээр бүгд намайг орхисон. 그런데 그때 어떻게 됐습니까? Тэр үед нь юу яасан бэ? 17절에 17 дээр нь 주께서 내 곁에 서서 나를 강건케 하셨다고 돼 гэвч 있습니다. эзэн надтай хамт зогссон бөгөөд гэж. 모든 사람이 버려도 Тэгэхээр бүх хүмүүс хайж байсан ч 주님은 바울을 버리지 않았던 거예요. эзэн бол Паулыг хизээж орхиогүй. 모든 악한 일에서 건졌다라고 돼 있죠. Тэгэхээр хамаг ёрын муу зүйлээс гэтлэлгсэн гэж байна. 그러죠. Тийм ээ. 주님은 Эзэн 하나님의 사람들이 하나님의 일을 하는데 지켜보고 계셔요. тэгэхээр бурхны хүмүүс бурхны ажлыг хийгээд байж байгааг эзэн өөрөө хараад ажаад байж идэг. 구원받은 성도들이 Тэгэхээр аврагдсан итгэгчүүд 무엇을 하는지 다 지켜보셔요. тэгэхээр юу хийж вэнэ бүгдийг нь аж шийдэг. 언제까지 지켜보실까요? Хэдийг хүртэл аж суух уу? 죽을 때까지요. Өөхөх хүртэл. 죽을 때까지 보시는 Тэгэхээр 거예요. өөхөх хүртэл тэр хүнийг ажина. 스테반 집사가 돌에 맞아 죽을 때 За, Стефан ахлагч чулуунд чулуугаар шидүүлж өгөх үед 눈을 들어 예수님을 봤다고 돼 있어요. за тэр хүн тийм ээ тэнгэр өөд хараад Есүсийг харсан гэж байна.
편히 쉬셔야 될 예수님이 자리에서 일어나셨다고 되어 있습니다. Тэгэхээр амар ам тайван тийм ээ суугаад байж явах хэвээр нэгэн бос зогсон гэж байна. 시편 За дуулал 116편을 보겠습니다. 116 дугаар бүлгээс харъя. 15절. Дуулал 116-гийн 15. 같이 읽어요. Хамт уншия. Итгэмжид хүмүүсийнх нь өхөл эзний мэлмид үн цэнтэй. 다시 한번 읽어요. Дахиад нэг уншия. 이тгэмжид хүмүүсийнх нь өхөл эзний мэлмид үн цэнтэй. 성도의 죽는 것을 여호와께서 귀중히 보시는도다 그랬습니다. 이тгэмжид хүмүүсийнх нь өхөл эзний мэлмид үн цэнтэй. 누가복음 16장에 보면 Луг 16-аас харуул 부자도 죽고 나사로도 죽습니다. баян хүн зүгтэг, Лазар зүгтэг. 나사로가 죽을 때 어떻게 합니까? Лазар өөхөг үед яадаг вэ? 천사들을 보내서 받들려 올라가게 됩니다. Тэнгэр элчийг илгээгээд тийм ээ. Тэнгэр элчийн тэрвэрүүлээд дээш аваачдаг. 자, 그런데 За тэгтэл 여기 12절 앞에 이런 말씀이 있어요. 15절 앞에 이런 말씀이 있어요. 15-ийн өмнө ийм үг гарч байна. 12절부터 15절 말씀이 같이 한 구절씩 나눠 읽겠습니다. За 12-аас 15 хүртэл нэг шилээр ээлжлээд уншицгаая. Надад ганцхан бүх өгөөмөр хишгийнхэн төлөө би эзэнд юуг буцаах вэ? Бүх ард түмнийхэн өмнө эзэнд тангаргаснаа би одоо биелүүлнэ. 이게 누구의 삶이에요? Тэгэхээр энэ хэний амьдрал вэ? 그리스도인의 삶이에요. Христэд итгэгч хүний амьдрал. 하나님의 사람들이 사는 삶이에요. Тэгээ бурхны хүний амьдрдаг амьдрал. 여호와께서 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할꼬? Надад ганцхан бүх өгөөмөр хишгийнхэн төлөө би эзэнд юу 내가 буцаах вэ? 구원의 잔을 들고 Би авралын хундгийг өргөж, 여호와 이름을 부르며 эзний нэрийг дуудана. 여호와의 모든 백성 앞에서 나의 소원을 여호와께 갚으리로다. Бүх ард түмнийхэн өмнө эзэнд тангаргаснаа би одоо биелүүлнэ. 바울과 같은 삶이에요. Тэгэхээр Паулын амьдрал байгаа юм. 여러분이 이스라엘이라는 이름으로 살 때 Тэгэхээр та бүхэн Израиль гэдэг нэрээр амьдрах үед 하나님께 모든 인생을 맡기고 살아갈 때 Бурханд бүхий л амьдралаа даатгаад амьдрах үед 하나님 너무나 귀중히 보시는 거예요. Бурхан бүр ч илүү үн цэнтэд тооцон харж байгаа. 죽을 때까지도 Тэгэхээр 보시는 거예요. өөхөх хүртэл өглийг мань хүртэл харж байна. 시편 18편을 보겠습니다. За дуулал 118-аас 주겔 아론의 18 байна. Дуулал 18. (24절부터) 18-ийн 24-өөс 26절까지 26 хүртэл 같이 읽습니다. хамт уншицгаая. Түүний мэлмийн өмнө гар минь зөв шудраг цэвэр ариун байсан тул эзэн надад хариулсан юм. Итгэмжид хүнд та итгэмжээ үзүүлдэг. Та гим зэмгүүд та гим зэмгүй ханддаг. Цэвэр ариунд нь та цэврээ үзүүлдэг. Цэг шудраг биш хүнд та дэрс хатууга харуулдаг. 잘 보세요. 하나님의 사람들에게 Бурхны хүмүүст 의를 따라 갚으시되 그 손에 깨끗한 대로 갚으신다는 거예요. та зөв шудрагын дагуу хариулдаг байна. Цэвэр ариун байсныхын дагуу хариулдаг байна. 자비한 자에겐 주의 자비함을 나타내시고 Итгэмжид хүнд итгэмжээ үзүүлж, 완전한 자인 주의 완전함을 보이시고 гим зэмгүүд гим зэмгүй хандаж, 깨끗한 자인 주의 깨끗함을 보이시고 цэвэр ариунд цэврээ үзүүлж, 응답해 주시는 거예요. хариу үзүүлж, 보호하실 뿐만 아니라 хамгаалаа зогсохгүй 응답해 주시는 거예요. хариу өгж. 그리고 죽을 때까지 영영히 인도하신다는 거예요. Тэгээд өөхөх хүртэл тийм ээ, үрд мөнхөд тийм ээ, удирдна гэж байна. 끝까지. Эцийг нь хүртэл. 하나님은 그렇게 하고 싶은 거예요. Бурхан үүнийг хүсэж байгаа. 하나님은 Бурхан 우리의 구원을 계획하셨고 그것을 이루기 위해서 예수님을 이 땅에 보내 주셨어요. биднийг аврахаар төлөвлөсөн, төлөвлөгөөгөө биелүүлэхээр Есүсийг энэ дэлхий рүү илгээсэн. 요한복음 13장에 보면 Иохан 13-аас харуул 끝까지 제자들을 사랑하셨다고 돼 있어요. эцээ хүртэл шавнараа хайрлсан гэж. 예수님을 팔 가룟 유다까지도 Есүсийг худалдах гэж байсан Искариот Юдасыг хүртэл оруулаад. 기회를 끝까지 주십니다. Тэгэхээр эцийг нь хүртэл боломжийг олгож байна. 유다의 죄까지도 담당하시고 십자가를 지시는 거예요. Юдасын гим нүглийг хүртэл өөр дээрээ үүрээд загалмай дээр цовдлогдож байгаа. 예수님을 잡으러 온 겟세마네 동상으로 잡으러 온 군병들이 있었습니다. За Есүсийг Гецеман цэцэрлэгт байхад нь барихаар ирсэн цэргүүд байсан.
베드로가 Петр 칼을 빼서 말고의 귀를 잘라버립니다. за Петр элдээ суугаад малхын чихийг тасалдаг. 예수님 뭐라고 말씀하십니까? Есүс эзэн юу гэдэг вэ? 이것까지 참으라. Тэгэхээр үүнийг хүртэл твчээ. 이것까지 참으라. Үүн дээр ч твч. 하나님이 말씀에 응할 때까지 Тэгэхээр бурхны үгэнд хариу ирэх үед бурхны үгээр хариулах үед 예수님이 비난과 고난을 당하고 십자가에서 피 흘려 죽기까지 тэгэхээр Есүс доромжлогдоод зодуулаад зохиулаад загалмай дээр бүх цусаа уусгаад цовлогдох хүртэл 끝까지 참으라는 거예요. эцээ хүртэл твч гэж байна. 천사들을 보내서 저들 다 죽일 수도 있다. Тэгэхээр тэнгэр элчнэрийг илгээгээ тийм ээ энэ хүмүүсийг бүгдийг нь хүлэгч боломжтой. 하지만 Гэхдээ 성경을 그렇게 되면 성경이 어떻게 이루어지겠느냐? тэгчих юм бол тийм ээ Библийн үгс яаж биелэх юм бэ? 나는 스스로 내 목숨을 버리리라 그랬습니다. Тэгэхээр би өөрөө амиа орхиж байна гэсэн. 십자가에 돌아가시면서 Тэр загалмай дээр өхөнгөө 요한복음 19장 30절에 Иохан 19:30 дээр 다 이뤘다고 했습니다. бүгд гүйцэлтлээ гэсэн. 다 이뤘다. Бүгд гүйцэлтлээ. 하나님이 사랑을 나타내는 것을 Тэр бурхан хайраа бүгдийг нь илэрхийлээд харуулчихлаа. 다 나타내신 거예요. Бүх хайраа харуулчлаа. 우리의 죄를 사했을뿐만 아니라 Тэгэхээр бидний нүглийг уучлаа зогсохгүй. 하나님이 계획하신 그 사랑의 계획을 온전히 다 이뤘다라고 선언하신 겁니다. Тэгэхээр бурхан хайрынхаа төлөвлөгөөг бүрэн гүйцэд биелүүлээд дуусгачлаа шүү гэж зарлан тунхагласан. 왜 예수님이 우리를 구원해 주셨어요? Есүс яагаад биднийг аварж өгөө? 왜 하나님이 여러분을 구원해 주셨어요? Бурхан яагаад та бүхнийг аварж өгөө? 데살로니가전서 5장 10절에 그 답이 있지요. 1-р Тесалоник 5:10 дээр хариу нь гарч байгаа. 한번 보시죠. Хайж олъё. Нэгдүгээр Тесалоник 5:10 같이 읽습니다. хамт уншия. Биднийг сэрүүнч бай, унтсанч бай, өөртөөгөө хамт байлгахын тулд тэр бидний төлөө өгсөн юм. 다시 한번 읽어봅시다. Дахиад нэг уншицгаая. Биднийг сэрүүнч бай, унтсанч бай, өөртөөгөө хамт амьд байлгахын тулд тэр бидний төлөө өгсөн юм. 깨든지 자든지 Сэрүүнч бай, унтсанч бай. 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라. өөртөөгөө хамт байлгахын тулд 예수님이 Есүс эзэн 우리와 영원히 함께 살려고 우리를 구원해 주신 거예요. бидэнтэй үрд мөнх хамт байхын тулд л аварч өгсөн. 요한복음 10장에는 Иохан 10 дугаар бүлэг дээр 하나님의 손에서 예수님의 손에서 빼앗을 자 없다고 돼 있습니다. Бурхны мутраас Есүсийн мутраас булаах нэгэн гэж байхгүй гэсэн. 로마 성도들에게 보내는 사도 바울의 편지 속에도 Одоо Ромын итгэгчдэд илгээсэн Илч Паулийн загтал дээрч 로마서 8장에 보면 Ром 8 дээрээс харуул 죽음이나 өхөлж бай. 사망이나 За аюулж бай. 로마서 8장 보죠. За Ром 8-аас харцгаая. (35절부터) Ром 8-ын 35-аас 마지막 절까지 35-аас дуустал нь 한 절씩 나눠 읽어요. нэг шилээр ээлжлээд 마지막을 уншицгаая. 같이 읽겠습니다. Сүүлийн шилийг хамт уншия. Хэн биднийг Христийн хайраас салгах юм бэ? Гамшиг уу, шахалт уу, хавчлаг уу, өсөглөн үү, нүцгэрэл үү, аюул уу, илд үү? Харин бид энэ бүхний дотор биднийг хайрладаг түүгээр дамжуулан бүрэн ялдаг. Өндөрч, гүнч, өөр ямар ч бүтээл бидний эзэн Христ Есүсийн доторх Бурхны хайраас биднийг салгаж чадахгүй гэдэгт би бат итгэлтэй байна. 이 말씀을 읽으실 때요. Тэгэхээр энэ үгийг унших үедээ 35절에 35 дээр нь 환난이나 곤고나 핍박이나 기근이나 적시나 위험이나 칼이나 гамшиг уу, шахалт уу, хавчлаг уу, өсөглөн үү, нүцгэрүүл үү, аюул уу, илд үү? 그때도 예수님이 우리와 함께 하신다는 거예요. Тэгэхээр ийм цаг үеүдэж Есүс эзэн бидэнтэй хамт байна гэж. 언제나 함께 하신다는 거예요. Тэгэхээр үргэлж хамт байна гэсэн үг. 죽기까지 함께 하신다는 Өөхөх 거예요. хүртэл маань хамт байна. 하나님 떠나지 않겠다는 거예요. Бурхан огтхон ч холдож явахгүй. 예수님이 우리에게 떠나지 않겠다는 거예요. Есүс эзэн биднээс огтхон ч холдож явахгүй гэж. 끝까지 함께 하겠다는 거예요. Тэгэхээр дуустал нь эцэг нь хүртэл хамт байна гэж. 그런 우리가 Тэгэхээр бид нар 마지막 시대에 어떻게 살길 주님이 원하실까요? тэгэхээр ингэж хамт байж байгаа бид бүхэн энэ төгсгөлийн цаг үед яаж амьдраасаа гэж тэр эзэн маань хүсэж байгаа болов. 하나님이 노아에게 Бурхан Ноад 방주를 예비하라고 했습니다.
хөвгч авдрыг бэлдээ гэж хэлсэн. 노아는 하나님을 기쁘시게 하는 사람이었어요. 그 노아 бол бурхны тааллыг олсон нэгэн байсан. 창세기 6장, 7장, 8장 읽어보면 Эхлэл 6, 7, 8 дугаар бүлгийг уншвал 노아는 Ноа 하나님이 명하신 대로 다 준행했다고 돼 있어요. 그 Ноа бурхны айлцсан үгсийн дагуу ёсчлон бүгдийг гүйцэлдүүлсэн гэж байна. 홍수가 다 끝났습니다. За үер болоод дууслаа. 방주가 아라라산에 머물렀어요. За хөвгч авдар Арарат уулан дээр тогтлоо. 하나님께서 Бурхан 노아에게 나가라고 할 때까지 배에서 나가지 않아요. Бурхан Ноад одоо бүггийг завнасаа гараарэ гэж хэлэх хүртэл гарах гэж оролдог. 까마귀를 내보내고 За хэрээг явуулдаг. 비둘기를 내보내고 За тагтааг явуулдаг. 비둘기가 돌아오지 않아도 Тэгэхээр тагтаа нь эргэж ирэхгүй байсан ч 하나님이 나가라고 할 때까지 나가지 않아요. Бурхан гар гих хүртэл нь гарах гэж оролдог. 그게 이스라엘이에요. Тэгэхээр энэ Израиль гэдэг нэр. 그게 그리스도인으로 사는 거예요. Тэгэхээр ингэж амьдарч байгаа амьдрал нь Христэд итгэгч хүний амьдрал. 여리고 성이 멸망하는 것과 소돔 고모라 성이 멸망하는 내용이 나옵니다. За Ерихо цайз сүрсэн за үйл явдал гардаг. Содом Гоморы хотод сүрж байгаа үйл явдалч гарч байгаа. 거기에 두 여인이 나오죠. За тэнд хоёр эмэгтэй гарч байгаа. 그러죠? Тийм ээ. 여리고 성에는 기생 라합이 나옵니다. За Ерихо цайзын хувьд янхан эм Рахаб гарч байгаа. 소돔이 멸망할 때는 롯의 처가 나옵니다. За Содом Гоморы сүрэх үед Лотын эхнэр гарч байгаа. 두 사람의 차이가 뭡니까? Энэ хоёр хүний ялгаа нь юу? 기생 라합은 За янхан эм Рахаб бол 자기 가족의 생명을 살리기 위해서 자기 집에 다 모으고 붉은 줄을 매다는 거였어요. тэр өөрийн гэрийнхний амийг аврахын тулд гэрийнхний бүгдийг нь гэртээ цуглуулж агаад улаан давг цонхоор онжуулдаг. 이스라엘 백성들이 요단강을 건너옵니다. За Израильчууд Йордан голыг галаад ирдэг. 요단 강물이 멈춰버렸어요. 또 Йордан гол зогссон. 이스라엘 백성들이 여리고 성을 돌고 있습니다. Израильчууд Ерихо цайзыг тойрч байна. 하루, 이틀, Нэг өдөр, хоёр өдөр, 3일, 3 өдөр, 6일 6 өдөр, 하루에 한 바퀴씩 도는 거예요. өдөрт нэг удаа тойрч байна. 마지막은 Сүүлд нь 7일 7바퀴를 도는 거예요. 7 дахь өдөр нь 7 удаа тойрдог. 그때 라합이 한 일이 뭘까요? За тэр үед Рахаб юу хийв? 뭘까요? Юу хийсэн бол? 모든 가족 다 자기 집으로 모으는 거였어요. Тэгэхээр тэр үед бүхий л гэр бүлийнхээ хүмүүсийг өөрийнхөө гэрлөө цуглуулсан. 그 일을 다 한 거예요. Тэгэхээр тэр ажлыг бүгдийг хийсэн. 그래야 생명이 사니까. Тэгж үйж тэр хүмүүс нь амьд үлдэж чадах учраас. 그런데 Тэгтэл 소돔과 고모라가 멸망할 때 Содом Гоморы сүрэх үед 롯의 처는 한 것이 뭡니까? Лотын эхнэр юу хийв? 아무것도 안 나와요. Тэгэхээр юу ч гарч ирэхгүй байна. Юу ч байхгүй байна. 단지 뭐가 나옵니까? Ганцхан юу гардаг вэ? 소돔과 고모라에서 나올 천사들의 손에 잡혀서 나올 때 Тэгэхээр Содом Гоморогоос тийм ээ тэнгэр элчнэрээр тийм ээ чирүүлээд гарч ирж явах үед 뒤를 보지 말라고 했는데 битгий арагшаага хараарэ гэтэл 뒤를 돌아봐 버려요. эргээд харчихдаг. 그래서 소금 기둥이 되었더라 Тэгээ 그랬습니다. давсан баг нь болжээ гэдэг. 그것만밖에 안 나와요. Тэгэхээр үүнээс өөр зүйл гардаггүй бичигдээгүй. 롯이 Лот 자기 사위들에게 өөрийн хүрэгдүүдэд 소돔과 고모라가 멸망한다 Содом Гомороо сүрэх гээд байна 이 이야기를 전했을 때 гэж хэлэх үед 농담으로 여겼다라고 돼 있습니다. тоглоом гэж тооцсон гэж байна. 사위들이. Хүрэгдүүд нь. 그런데 그때 Тэгтэл тэр үед 롯의 처가 무엇을 했을까? Лотын эхнэр юу хийсэн бол? 무엇을 했을까요? Лотын эхнэр юу хийсэн бол? 정말 간절한 마음으로 За үнэхээр чин сэтгэлээсээ 하나님의 이 뜻을 전했다면 Бурхны энэ хүслийг тунхаглаж дамжуулсан бол 분명 성경에 기록됐을 거예요. гарцаагүй тэр үйл явдал Библиэлд бичигдэж үлдэх байсан. 근데 기록되지 않았어요. Тэгтэл бичигдэж үлдээгүй. 오히려 Харин ч эсэргээр 누가복음 17장에 Луг 17 дээр 롯의 처를 생각하라라고 끝나고 있습니다. Лотын эхнэрийг санагтун гэд дуусч байгаа. 다른 말은 없어요. Өөр юм бичигдээгүй. 마지막 때 이 Тэгэхээр төгсгөлийн үед 땅이 불로 멸망할 때 энэ газар дэлхий галаар сүрэх үед 롯의 처를 생각하래요. Лотын эхнэрийг санагтун гэж байна. 롯의 처가 어떻게 살았어요? Лотын эхнэр яаж амьдарч ив? 야곱으로 산 거예요. Ягуар амьдарч ирсэн. 이스라엘로 살지 않은 거예요. Израилаар амьдраагүй. 하나님의 사람으로 살지 않은 거예요. Бурхны хүнээр амьдраагүй. 여러분이 Тэгэхээр та бүхэн 마지막 주님 앞에 가는 순간에 тэгэхээр эцэст нь эзний өмнө явж очих тэр цаг мөчид 하나님의 기념책에 뭐라고 기록되기를 원하실까요? Бурхны дурсгалын номонд нь юу гэж бичигдэхийг хүсэж байна. 지난 수요일 말씀 홍정현 말씀에 그 내용이 나오잖아요. За дөрвөн удаа Хунжихын пастын лав гаргийн хүн дээр тэгж одоо хэлэгдсэн.
우리가요 하나님 앞에 갈 때 Тэгэхээр бид нар бурхны өмнө очихдоо 하나님의 기념책에 бурхны дурсгалын номонд 뭐라고 기록되길 원할까요? юу гэж тийм ээ би бичигдээсэй гэж хүсэж байж байна вэ? 라비라고 기록되길 원할까요? Тэгэхээр Рахаб гэж бичигдхийг хүсэж байна уу? 롯의 처처럼 산 기록이 남길 원할까요? Эсвэл Лотын эхнэр ингэж амьдэрсэн гэдэг тийм л амьдралаар амьдэрсэн гэдэг бичээс үлдээсэй гэж хүсэж байна уу? 하나님은 Бурхан 우리를 끝까지 함께하며 쓰시기를 원하십니다. эцээ хүртэл бидэнтэй хамт байж биднийг хэрэглэхийг хүсэж байгаа. 기도온이 Гидеон 300명의 용사를 데리고 미디안 군사를 칠 때 за Гидеон 300 зэрэгтэй Медиантай тийм ээ дайдах үед. 너무 힘들었어요. За тэр үед маш их хэцүү байсан. 근데 하나님의 뜻은 Гэхдээ бурхны хүсэл 그들을 다 죽이는 거였어요. тэднийг бүгдийг нь алах байсан. 기도온의 300용사를 방해하는 무리가 있었지만 За тэгээ Гидеоны 300 зэргийг тийм ээ саад болж исэн хүмүүс байсан ч 끝까지 달려가서 하나님의 뜻을 이룹니다. саад болж байгаа зүйлүүд байсан ч тийм ээ эцээ хүртэл араас нь нэхэж очиод бурхны хүсэж байгаа зүйл болох бүгдийг нь хүүс тэмдэр. 그때 성경에 나오는 단어가 있어요. За тэр үед тийм ээ Библиэлд гарч байгаа үг байгаа. 사사기 8장 4절입니다. Шүүгчд 8 дугаар бүлгээс харъя. 네민 두루 4절 Шүүгчд 8:4 같이 읽습니다. хамт уншаа. Тэндээс Гидеон 300 ирийнхээ хамт Йордан голд ирж гатлав. Тэд туйлдсан боловч мөрцөөр байлаа. 피곤하지만 어떻게 했습니까? Туйлдсан боловч яасан гинү? 계속 쫓아갔죠. мөрцөөр байсан багаз. 그러죠? Тийм ээ. 우리 정말 그리스도인은 바빠요. Тэгэхээр Христэд итгэж хүмүүс үнэхээр завгүй. 피곤해. 몸이 피곤해요. Энэ би нь ядардаг. 그러죠? Тийм биз? 얼마나 피곤한지 몰라요. Тэгэхээр маш их ядардаг шүү дээ. 특별히 За онцгойлон. 마지막 시대라는 건 뭡니까? Тэр төгсгөлийн цаг үе гэдэг нь юу хэлээд байна вэ? 영적인 마지막 전쟁이 있는 거예요. Тэгэхээр сүнсний хувьд төгсгөлийн дайн болоод байгаа. 그러잖아요. Тийм биз дээ? 전쟁의 마지막 때는 어떻습니까? Тэр энэ дайны төгсгөл үе нь яадаг вэ? 마지막 목숨을 내놓고 치열하게 싸우는 거예요. Тэр дайны төгсгөл үед болвол тийм ээ үнэхээр хамаг хүчээ шавхаад тийм ээ бүр халуунаар дайддаг ба. 근데 왜 사사기 8장 4절에 이 말씀이 있을까요? Тэгтэл шүүгчд 8:4 дээр яагаад энэ үг гарч байна вэ? 갈라디아서 6장에도 피곤하지만 포기하지 말라고 할까요? Тэр Галаад 6 дугаар бүлэг дээр ч гэсэн тийм ээ үл цуцаа гэж гардаг шүү дээ. 우리에게 피곤한 일이 있는 거예요. Тэгэхээр бид нарыг туйлдуулах цуцаах зүйлсүүд байгаа. 그리고 누가복음 18장에 보면 За бас Луг 18 дугаар бүлгээс харуул 예수님이 다시 오실 때 Есүс дахиж ирэх үед 믿음을 보고 싶대요. ирэх үедээ итгэлийг харахыг хүсэж байгаа. 어떤 믿음을 보고 싶어 할까요? Ямар итгэлийг харахыг хүсэж байгаа вэ? 포기하지 않는 믿음이요. Няцаж тийм ээ аргач ухардаггүй итгэл. 영혼을 건지고자 하는 포기하지 않고 끝까지 하나님께 매달리는 믿음. Тэгэхээр сүнсийг аврахын тулд аргач ухардаггүй эцэг хүртэл бурхнаас зүүгдэн бурхантай хамт байдаг тийм итгэл. 누가복음 18장 Луг 18 7절 8절입니다. Луг 18-ийн 7-8 같이 읽죠. хамт уншия. Тэгвэл өөрд нь хандан өдөр шөнөгүй хашгирах өөрийн сонгосон хүмүүсээ бурхан өмгөөлөхгүй гэж юу? Тэр тэднийг удтал хойшлуулна гэж юу? Би та нарт хэлье. Тэр даруйд нь бурхан тэднийг өмгөөлөх болно. Харин хүний хүү ирэхдээ газар дээр итгэл олох болов уу гэжээ. 18장 1절에 시작이 이렇게 됩니다. 18 1-р ишлэлээр эхлэхдээ ингэж байна. 항상 기도하고 낭망치 말아야 될 것을 비유로 가라사대. Сэтгэл алдрахгүйгээр байнга залбирах ёстойг тэдэнд ойлгуулахын тулд сургаал зөвлөл айлдав. 그러면서 8절에 8-р нь 인자가 올 때 세상에서 믿음을 보겠느냐. хүний хүү ирэхдээ газар дээр итгэл олох болов. 밤낮 부르짖는 Тэр өдөр шөнөгүй хашгирж байгаа. 간절한 기도, Чин сэтгэлийн залбирал. 포기하지 않는 Тэгэхээр ухрахгүй байгаа. Няцхгүй байгаа. 간절한 마음을 주님을 원하신다는 거예요. Няцхгүй байгаа тэр чин сэтгэлийг бурхан хүсэж байна. 피곤해.
우리가 지칠 수도 있습니다. Тэгэхээр бид нэр ядарч туйлдах боломжтой. 그런데 주님은 끝까지 가기를 원하셔요. Гэхдээ эцэг нь хүртэл яваасаа гэж эзэн хүсэж байгаа. 주님이 십자가를 지시던 날 밤에 Эзэн загалмай дээр цовдлогдсон тэр шөнө 잡혀서 끌려갑니다. цовдлогдхийн өмнөх шөнө баригдаад явж байгаа. 그리고 고난을 받고 Тэгээд зовлон амсаж 십자가를 지고 골고다 산으로 올라가서 못 박히십니다. загалмайг үүрээд Голготын толгод руу өгсөж гараад тэрэн дээр цовдлогдож байгаа. 아프시기도 했겠지만 Мэдээж өвдсөн байж таарна. 그 육신이 얼마나 힘들었을까요? Тэр махуудын хувьд бол хичнээн хэцүү байсан болов. 그 밤에 주무실 기회가 없었어요. Тэр шөнө бол унтах боломж байгаагүй. 히브리서 12장에 Еврей 12 дээр 예수님은 뒤에 있는 즐거움을 바라보고 십자가를 부끄러워하지 않았다고 돼 있습니다. тэгэхээр урд байгаа баяр баясгалангийн төлөө тэрээр загалмайг үүрсэн гэж байна. 우리가요. 정말 주님은 끝까지 우리와 함께 하시고 우리에게 하나님 뜻을 이루길 원하셔요. Тэгэхээр эзэн бол бидэнтэй үргэлж хамт байж Бурхны хүслийг гүйцэлдүүлэхийг хүсэж байгаа. 우리 편에서 Харин бидний зүгээс 포기하지 말아야 돼요. бидний зүгээс ницаад ухарч болохгүй. 그럼 주님이 이루셔요. Тэгхийн бол эзний хүсэл гарцаагүй биелнэ. 히브리서 Еврей 6장입니다. 6 11절, 12절 Еврей 6-гийн 11 12 같이 읽습니다. хамт уншия. Түүнчлэн та нарын хүн нэг бүр чинь найдварын бүрэн баталгааны төлөө эцэг хүртэл адилхан хичээн зүтгэж хойш суулгүй итгэл ба төвчээрээр амлалт өвлөгсдгийг дуурайгсад болоосай хэмээн бид хүснэ. 우리가 간절히 원하는 것은 그랬습니다. Тэгэхээр хүсэж байгаа зүйл нь чин сэтгэлийн хүсэл нь байна. 너희 각 사람이 동일한 부지런을 나타내 끝까지 소망의 풍성함이 이르러 Та нарын хүн нэг бүр чинь найдварын бүрэн баталгааны төлөө эцэг хүртэл адилхан хичээн зүтгэж 약속들을 기어보는 보는 자들에게 본이 되길 원한다고 했습니다. тэгэхээр амлалт өвлөгсдгийг дуурайгсад болоосай гэж. 요셉이 Йосеф, 다윗이 Давид, 기드온이 Гидеон 우리의 그런 본을 보여주셨어요. тэгэхээр бидэнд энэ үлгэр дуурайлыг өгсөн баг. 바울이 Паул 우리의 그런 본을 보여주셨어요. бидэнд үлгэрлсэн 무엇보다도 юу юунаас илүү 예수님이 우리에게 보여주셨어요. Есүс эзэн бидэнд үлгэрлсэн. 시편 119편 마지막 성경 За 보겠습니다. дуулал 119 дэх бүлэг сүүлийн ишлэлийг харъя. 33절 119-ийн 33, 그리고 112절 두 절을 보겠습니다. 119-ийн 33, 112 дугаар ишлэл, хоёр ишлэлийг уншия. 33절 먼저 За 읽겠습니다. эхлээд 33 дугаар ишлэлийг уншицгаая. Аяа эзэн зарилгуудынхаа замыг надад заагаач. Эцэс хүртэл түүнийг мөрдөй. 하나님의 뜻을 깨닫게 해주십시오. Тэгэхээр бурхан минь ээ өөрийнхөө зарилгийг мэдүүлж өгөөч. 내가 끝까지 지키리다. Тэгэхээр эцэг хүртэл түүнийг мөрдөй. 34절에는 34 дээр нь 전심으로 지키리다. 34 дээр нь гарч ийн бүхий л зүрхээрээ сахин. 35절에는 35 дээр 빠른 길로 내가 행하겠습니다. 가장 빨리 행하겠습니다. 그 тушаалуудын жимээр нь алхая гэж. 끝까지 그게요. Тэгэхээр эцэг нь хүртэл 전심으로. бүх зүрхээрээ 112절 보겠습니다. 112 дугаар ишлэгийг харъя. 같이 읽어요. Хамт уншия. Зарилгуудыг тань гүйцэлдүүлэхээр зүрх юугаа би мөнхөд эцэс хүртэл зориулсан. 주의 일 길이 끝까지 행하려고 내 마음을 기울였나이다 그랬습니다. Зарилгуудыг тань гүйцэлдүүлэхээр зүрх юугаа би мөнхөд эцэс хүртэл зориулсан. 끝까지. Эцэс хүртэл. 하나님은 Бурхан 야곱을 통해서 하나님이 이루고자 하는 것을 끝까지 하셨어요. Яаков гэдэг хүнээр дамжуулаад өөрөө биелүүлэхийг хүсэж байгаа зүйлээ, хийхийг хүсэж байгаа зүйлээ дуустал нь хамт байж биелүүлсэн. 야곱이 Яаков 자기의 야곱 같은 이름을 버리고 이스라엘로 돌아섰을 때
평강이 있었습니다. Яаку өөрийн Яаку гэдэг нэрээ халж хаяад Израиль гэдэг нэрээр амьдрах үед түүний зүрх сэтгэл амар амгалан байсан. 우리도 Бид нар ч гэсэн 오직 너 하나님의 사람아, тэр зөвхөн Бурхны хүн чи 그리스도인 Христэд итгэгч 그 이름으로 주님과 항상 끝까지 살기를 원합니다. тэр нэрээрээ эзэнтэй үргэлж хамт эцэг хүртэл амьдраасаа гэж хүсэж байна. 그때 우리에게 평강이 있는 거예요. Тэгж амьдрах юм бол бидний зүрх сэтгэл амар амгалан байна. 그때 우리를 통해서 하나님이 이루고자 하는 영혼들을 구원하시는 거예요. Тэгж амьдарч байх үед л биднэр дамжуулан Бурхан аврахыг хүсэж байгаа сүнснүүдээ аварна. 이 말씀을 배우면서 Тэр энэ үгийг сурангаа 여러분들이 말씀을 또 읽으면서 та бүхэн бас үгийг уншингаа. 내가 끝까지 이 말씀을 지키겠다라고, Тэгэхээр эцэг хүртэл би энэ үгийг нь сахиа гэдэг. 끝까지 그리스도인 하나님의 사람으로 살겠노라고 Эцэг хүртэл Христэд итгэгч хүн Бурхны хүнээрээ би амьдрах болно гэдэг. 마음을 기울이고 뜻을 깨닫고 행하려고 했으면 좋겠습니다. Тэр үүндээ сэтгэлээ хандуулаад энэ хүсэл зорилгыг биелүүлэх гэж хичээж амьдраасаа гэж хүсэж байна. 기도하겠습니다. Залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархаж байна. 이 땅이 끝이 아니고 하나님과 영원히 사는 삶이 있습니다. Энэ газар дэлхийгээр бүх зүйл дуусах биш. Бурхан тантай мөнхөд амьдрах амьдрал байгаа үлээ. 구원받은 우리는 Аврагдсан бид нар 구원받는 순간부터 영원히 주님과 함께 살아갑니다. аврагдсан тэр үеэс ахуулаад л мөнхийн хугацаанд дотор эзэн тантайгаа хамт амьдарч байна. 영원한 삶을 살아가는 과정임을 알고 Мөнхийн ертөнц мөнхийн цаг хугацаанд донд амьдарч байгаа гэдгээ санаж 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살아가도록 도와주십시오. эзэн таныг баярлуулан амьдарч чадхад та туслаарай. 그래야 주님 만났을 때 Тэгж амьдарснаар эзэн тантай уулзах үедээ 칭찬을 받고 магтагдж 존귀를 얻고 бас хүндлэгдэж 영광을 얻도록 인도해 주십시오. алдар суг танаас авч чадхад туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.